Lore soifua whatalwhatu le amatanga le nei vai aso I se whapoponga foi o talafou le radio Samoa mai Australia. O le polo inga a le whamsinonga I le pōna pō o tau whiai le uni mai le whaia o soro te e le so ina wale manuia tala noanga sa whaia le Sydney Trains. Whai maida nai news wa tau whia uni o tangata whai ngā duenga I au nanga ia o na toi whaatino nisi soro te e I le mai au tala noanga I te tongi ma le whai ngā mālua New South Wales wa le tau nuu I se tasi. Whai maida Premier New South Wales Chris Minns e le mawhai na ia tali I oe I mana onga o le uni ai te ena isi tarosanga mai tau si mai isi tangata whai ngā nuenga. O le popolenga la ne ia awhia au nanga tau trains I le anga ia tu le kiwisi masi ma wa awea ia le Transport for New South Wales le uni lea le Rail, Tram and Bus Union I le whamsinonga e tau mawhaia I e poloka nisi te e ono whaia. Na whamatu o nei le pōna pō le whamsinonga le Federal Court se polo inga e whaasai na toi whaia ni te e. O whae role le fio le uni I le whae unga ma le whamsinonga ma o lātou tā wai o le whaalau iroa whaalau wai tele e le Premier o le whaamtaranga e whaape ua whaingata ia ona ioe ona o le sira I isi au nanga ai umane fola le ave le uni le whamsinonga wa whaamawina I se aso au pito whaamaina lea mo le vanga whaupwhai le Labour I New South Wales. Ma o se oso whainga fo I lea I tangata whainga ruenga uma I se tete o Ausitalia. O whaalauroa no whanga au pito I tele I aisori ngā tū la whono e whaatino e talabou I Queensland a o sauni aile whai ngā mālo I lea stete e whaapasia nisi o suinga e una I aile whai o whaasalanga e o ngā atu mō tupulanga talabou e whaamaonia le soria o tū la whono. O le Premier David Crisafulli na ia tā ua e leo le ngā inga muli le e whaia e pesoso ne ia whaititia le nei whaafitauli I sori ngā tū la whono a talabou I le stete. Whai mele minister whia ngai mu whaamsinonga o talabou o Laura Gerber, a mata mai Cairns a ngai Cullen Carter o Brisbane I Pilowella, wa matua I whia ngai community ma whaafita auri I le mata upule nei, ma wa whaamatu uai nei e le whainga māloa le stete, no fuanga o loo toa tele eile ausolu tū la whono, o le tu I mātua le stete o loo mua, la lata atu iei ma le whae tu o Townsville, o Logan Lacey whae tu o loo whaamawina to o tere ai fo isi whaapea ma South Brisbane. O le ngā inga lea le whainga mālo I tū la whono, the Making Queensland Safer Laws, o loo te te fo iei nisi, e meisa I rātou e tere le sira fia I mata upu tū la whono, ma le saunga le mua tamaiti. E mai a rātou, o le ātū tū muai no fuanga whaasala, ma whaatua iei mga ruenga le whaamsinonga. Whai mai te vanga whai le reiba, o tū la whono I e tau whaapasia, wa whainga tā tele ma ua whaatope. E iei se whainga whaona pō nei wha teknolosi, wa whao ngā I le toe waia ina o se tasi awala pisi sini, ma wa wha moe re a wha saunga le mui nai, lea vaengo lea le tele mo ave ta awale uia. Whai mai rea la taiba, sa ngā ruera au whai ngā ruenga le wha leia o le Western Distributor o se tasi o awala pisi lea ai, le efeso o ta iei le tu I se sifo le alalau papatele I sini le Sydney Harbour Bridge. O mea po e ata fōu o le a whao ngā ai ia whainga wha teknolosi, o le a tauina I tangata o whaatuntun wina traffic, po wheo inga I lea la tele, traffic controllers, po o whea tonu waenga o awala lo tutupu ai whaalawelave, ma ini nai se kone e ma whaino lato whaairo ai lea whaalawelave I abeta avale, whao ngā ai whaairo I lea la tele, ai mai se abeta avale o lo la tātu I no fuanga o tupu ai whaalawelave. Wa tā ua fo I le toe whainga wa iei nei, le no winga le awave ai wheo inga ta avale mana o mia, mo se fesosoani se whaalawelave, o le whainga lava fo I lea tasi o lo whao ngā I le awala le M4 I sini lava. O iei tu e ngā whailo e whao ngā I lea whainga fōu, e ma whaina tau whiaini whaalawelave te tele ono tūra I mai, a wale awave na whailo atu I sini mga ala, ma ave ta avale I a wha mamau ese mai se no fuanga o lo tupu ai se whaalawelave. Pai maina minister o awala I sini, John Graham, o awala whaapea lea whaingoa Smart Roads, e ono whaititi eira o whai o tangata maririu I runga o ala te tele. Wa whaamaunia mai wa mariu le awa ta avale, o se ta avale nā ngā iane le awala I New South Wales le I awhale ono le pepena nafi, ina ua teia I le whaata I luma o lana ta avale I se aitema na whiki ane, mai se caravan, sa toso ane le isi pito le awala I Griffin Way I Geelong.
o le whaamtalanga leo e fōringo le aitema le ana tai ai le whaata I lumo le taavale ma haafi isi ave taavale whasa furuiva tausanga mai Canberra ma haafi ailo na ulu. Na mariwa I lava le no fuanga leo le taunu watu le fsoswani whaapavave ai le iei nis tangata na mananu ai le whaalawilave se ibanga nasa tina e fast food walu tausanga manai teinei te to olua se fulu ono mara se fulu tolu tausanga le matitua na whai malanga whaatasiane male ua maliu na ave atu le whare mai Canberra mo tong fitinga ono le whaate ia I le whaalawilave. Whai maida 7 News o le isi adi e tolu se fulu lua tausanga le ana toso inane le caravan e peo na taua sa ave fo I le whare mai mo le whai o siaki. O lo o wha a wauru so e ngā neo ma tāru sa ngaina ni se si da fia ni whaamtalanga I dea whaalabrawe I a whesota iane. Tala muni, e ono whaasa aina le toi whai ni solo te e tawhatafa ane o mani malu tāpuai I Victoria I le mai au leo so whainga I le malu o Adas Israel Synagogue I Merepone le Western Wai. Whai mai oro oiro nei e le whai ngā māloa lestete, pe wala ngā tatau na whaasa tangata mai le whai ni te e whafuane o no fuanga tāpuai. O le afi na sasawane le manumalu leo le community o tangata Israelu I lea whaetu wa whaawau pe Yesu e suenga. Wai mai le palamia o stadia se whaatana noanga I runga le televise, wa manino o whainga whaatupu whaalawelawe o se tasi leo tau mo whainga ia whaatupu le whewhe le community, mai whaapea umalawa leo se whainga leo o whaia I le manumalu tāpua I peo na tā ua. E uida ele o whaamawina alo ia lea ngā yoinga o se whainga whaatupu whaalawelawe mo le teminei, pe tai ua whaatana noa I le so lea mata upo le vanga o whengai masu suenga. Tala whalawa o se whaapoponga fo ile nei o tala fo o le radio Samoa mo le nei e solua. Na maua se tino maniwa se tamaita I le tonga vau le tu I sautau sini e lata le malaiwa le lei sini mai yeile tantanunga I fōringa o whaisi levo na yeile tino maniu I lea no fuanga aile I loa. Wari patera 9 News e maua atu le tino maniu sai se pepa I ila se iwaene le whaafonga le tunu ma wa ave ia leo ata mai le CCTV e whai ai alatou suenga ma tau mo whai wha mautu po o ai tonu sia tangata o maniu. Na maua e se tangata koleni le tai awana nafi le tino maniu le tonga vau le la tānei Foreshore Road I Botany e lata le malaiwa le sini. Whai roe leo e le tau mate pe wa atoani vaiaso o iei le tino maniu lea no fuanga ma o lo msalomia lea whaalamelave. Lo whaawau nei le suenga a leo. Walapata ia I lata o lo fuafua e whaia whai poiponga I le vaitau o aso fia ia ua I whao ngā ina se tasi o poeata po se au nanga mai sini ina ua whai roa le New South Wales Fair Trading ua tele whai tionga ua whai atu e whatatau I lea company ma lo whai ane iei sa lato suenga. O mori maua nisi sa whao ngā ina le au nanga a le Andres and Co o lato ta ua le ima whai na whamlia ina e lea au nanga tuunga sa whaia mo ata sa lato pueina whapea fo ima videos I le taimi sa fola atuai ia I lato e te tau na maua atuai. O isi whaasea ua ta uai e maua atu wata e le leo na pueina a o isi ua atoa le tausanga o whaataripea mo lato wata. O nisi whaasea ua ta uai e whaita wafe tupe wa alu le tatongi ina o lea au nanga a e whiu e whai atu whaasea e le mauane se tali. Wai maina New South Wales Fair Trading e ono se furu balu whaasea ua taunu uatu whaasanga I le au nanga le nei ma ua whautu e naitangata ia alo fia le toi whao ngā ina au whaatadia le unga o suenga o lo whanga solo. E tasi le tausanga ua whaasalai le whale pui se tamaitai mai Amerika na malanga mai I Australia nei ma maua iei se whana auro I lana ato le sa ia ta ua e molo na puipuinga. Painoi ni poti le tamai la taiva o Liliana Goodson na ia io ino na modianga le au maia whaasotu la fono se au penga e le whaatanga I nei le tunu ma walau I nailo nei unga le vasa nei e tausanga ato I le whalepuipui. E tolu sa furu tausanga o Liliana ma wata ua le ripoti na ua maela la wina lo na whaasalanga na whaatonuina e ave e se umana jury ma ave atuai I le whalepuipui. Na mo ipu e ina I sini le mata upu le tausanga na tenei na ua maua e leo le whana e peo na ta ua whai mai pe ama le tolu wafe le tau pe a whatawina. O nisi whaamtalanga sa ta ua le whaamsinonga le mata upu le nei e whapea na mafua na sau I Australia ina ia awai se a onga mo clowns ia po tangata whai me maadia ma whaafia ma sa sau ma le whana e pui ai o ia. Ina ua maua sa ia whai I leo ua ngalo ia o lo ia I le whana I lana ato.
Ua whaaleo le fia o nisi au maula la tāne le nofuanga ua fausi ai nei le malaiva le pou I sini I le tu I sisifo, le fia le whainga malua ni Sawalese, mo le ofo ina ato se tau maua lalo mō lato whanua mawhale, mana o mia mo le fausi ai no le ngā ruenga. O ofo na tuwane le malo mo nisi o ia ainga, pe ona whaeroa ripote le ABC, o whaeroa ai whasela wona sfurbalu afe, na tuwane I se tasi ainga mo le fitu ma le afa eka o lo lato whanua, ma whai mai ainga ua le whetau I tele le tūlanga. O nisi o nei ainga o nei tangata mātutua, whaeroa lato finangalo le ripoti wau tausanga o au mau I lewa ainga o sini, pe tai ua matua ia a fia le fuafuanga pe o na iai mo le malaiva le fou. O isi ainga na whaatali unga mai le whaamsinonga tusa o whanua ma meto tino, ma I titi ma mau tupe ua ofuane le malo na I lo tupe sa whaatalitalia. O nisi lo ia o lo tūlai mo na isi ainga, lo au fia le mata upule nei wo lato ta ua, a whai ai le manuia pe ale whinau le tūla whono, wala ngā tatau roa na sira whai pule po le palemene, I le suia o le tūla whono o wasa puipuinga, mo tangata e ana whanua e a fia I tū ainga fuafuanga whapea. Ma le tala muli, tala whanua mai mele pone I si tangata whainga luenga na maliu, ina wā a fia le ta vale po le loli lau la pisi se I Surou I Pakenham. Whai maile 7 News o lea tangata whaingaruenga o Seli na o ia na whaingaruenga le sai no kalone la pisi me le pone, lua survalu tau sanga le matua, sa ia whaafoina le loli e la uai kalone la pisi le tau las freile taluai, ma wali potia na tau mawhai e sa saa stasio pin, ai o mi ai le masini e whao ngai le whaatino ino ngā ruenga I tua o le loli. O lo whaatino nei le su enga le WorkSafe, New South Wales, I le whaalavilave lea, ma ua ato ai le fast food whao tangata e a pia soifua mai no fuanga whai ngā ruenga I te tonu lava ia o le tausanga le nei lua whelua sifuru wha. Tala ia Radio Samoa, I le nei fo ia salua. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Tala falava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato atu si tolu se lao Kreisel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu Faiva o na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Ta alofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai I le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. Beta Drive Doctors I le tau langa whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
O te fifia lava e whaatalofa maofo lofa ia te oe le nei fo ia ua uli o le asolua e na ua se fulu male ono minute o le ua te aidei o le tu live farm e le wha wina le nei o le tutua ma oe o le sifonga o Samoa le radio Samoa se fulu lima i vatolu a moi au kilani ilana polo kalame wha pitoa o le drive time a le ua suia i le ma nava o ngā ruenga ia po le ngā Gagaifo fo i o Faiva o le atunuu i le nei vaenga o le aso. Ia, e pei lava fo i o le tai au, i le hanga e o le la, ia ma lausu fo i le atunu, i mea masani i Samoa, o e ngā ngau le vau, o e ngā tai e whae e le tai, whaipea tanga so le whanua, o so luang ke, o i uta le talaloa, ia, ia, i nei le nei atunu, ia, wa whapena fo i o na, hanga i le pasi le tai au, ia, whapea fo i ia le tūlanga o le anga i atu i ngā luenga. Whale whai ngā luenga o ofisa o whale a onga. Ia whapea nā fo i ofisa o leo, o le au ave ta vale, o le au ave tukuri, ave loli, train, taxi, o uma ngā luenga, o tele ngā luenga. Ioe, ia ai mwese fo i whale whai ngā luenga, whale ngā si mea, whatalofa i a te oe, whamalo i a te oe, e lo tau atai malo lava papale. A waile whainga o fie, a o ngā ruenga, le ua, au maia le tua, o awa noa le lei tātou te ngā lurue ai. Tau si ei o tātou ainga. Ia. Ia le nā, a wala le mele a fwoi, mele whaatūtū ngā tā, fwoi le tai au. A wai te ilua. O ai, whaalango lango i ai. O oe mao, mai tātou uma. Whaalango lango i ai le tau singa o tātou ainga, ia me se fwoi lo tātou ta mau ainga. Male mau whaalave lave. Ia, ese si. Whatalofa, alo ia te oe po whea le tafole le lulangi. Alo e mafuta mai ai, ia whapena fo, ia lea lea so lea le teimi. Ia wau tātou i New Zealand ei, ia ma Australia, tusa tātou teimi, i ma o tātou waso e, ese le titi ai teimi. Ia e le malo tele o Amerika, o la whato a sunga fua whato a umamai ia le mele ngula fo le ina o mai a tuto na i o le sapati ya le ua o le sunga fua o fa tu ngata si me ya ran me o fa tu ngata i o le nektai wa kele le ai ya le faina va ftai le tua ya va no le lei fo le soifua i le lo le tu no fa fo wina le malosi le nektai au ia te utou le na, ia a o mātou i nei. Ia o lea ua a ngai fōi i le tau le tū lai lima e koloki e le card, ia ma whapena fōi o nā ngai i maota malawa. A ngā leile tua ia te o i lunga o le ala tele i na ua mānawa ngā luenga, ia ma ngā ngai fōi Faiva o Samoa i au kilani New Zealand. Ia pōsa se tafa lava le lalo langi. O lo fa pe na o na ngā lulue ia maua mai ai le nei au onanga ma le nei tautua fa tu lo tato vanu no fo le tafa tolu po ia mamalu fa le malo po ia fo i mamalu fa le tunu fa le nganu ia ai matua mama wolunga le vi inga le tua ia te utou le au finga luenga tofia le tua i fata fa te ulanga i fia malo te talo malo fo i fa no manu i le tua ia mase mabio Samoa ma ia fa malu pea a alofa le tatu matai sili le rangi i le feta lolo i o le atunu i ana ngā ruenga e whai ia mase fo le au ka whawale i le lako ki finga ia wa lava lako me whai ia le na le alofa whaaso le atua e li whaapito manu i atasi e whaamanuia i le au whai ngā ruenga whaamanuia fo i le au kakaa ma le au ka whawhau ma le au ke pasi a wai le se le tala le ata o sa vele a vatu le teimi le nei whatalofa i ate oe le tama matua ma le tina matua tu asi na sina o le tātu utunu o whea le maota ma le lawa o lo e whaafonga mai ai whatalofa le ata o sa vele i ate oe ma lo soa tau fo i lo so i ala auli Isaac Paunga ia ma le whaamoe samanuia lau ala usu le nei tai au whanau tangata mātutua o maota ngase ia po whea lava o tāpua i mai ei ia le tamama le tina matua ai ngata ua le nā
ele mawhai o na tātou o ese mai ai. Ai awhi atu e whaamanuia, ia ma whaawhiloai mo wholo whātu i ta māma tina mātutua o le aturu o le sifo i au whai te talo le na. O alo o ka kalo le whaiwhi au le la wā. Ia o tātou mātutua. E o mua pese ko inga kalo lo mkua, o mua whai le o ngā pese la ia leo le o lo mkua. Ai moe ko inga. E nā mo inga whapeo ko inga me mu kia ukau kuri moe. Ia mapalase kua e kuoma moe mo ia lo. Ia whamasi wha uma i lea uri ka kalo. O lea lavo le autua inga au ala e whaatino ele whaanono ngā manua lea tunu e misena i o tātou te maam tina mātua ua mātutua fo i o lātou soifua e māli. O le awala, o le winga moni o le sābali, o le nganga fia whaafetai i le tātou te mai le langi, o ana whaamianga ma mea le lei e tele. Le tua o le lofa, le tua o le whaamaoni, le au ufosia i le whau o malo, ma mamoli la palapa, o malo i fonga. Ona o lo lofa, tau muri pea ia i mātou. Ua tele vave i pea lo wanga le rei, ia ai wha tele nge se pea, lo to o sa, ongo a mio lele, malele, ia maa. Aia, wha bese il tala leo te vatuai. Si le fia uma ele tua, o tātou winga. Ma mea le tangata e whai. Ia le nā. Whatalofa whapitoa. Ia tātou pāanga tō tino a le siu whongo Samoa o leo whai pisinisi. O si au lava company ma si au pisinisi o loo atina e lou lava ainga ma tangata o lou lava ainga. Ia o tātou i loa le leile tele o Samoa. O nai ainga o loo wha tino pea lātou tautua o male lātou ai tau malele. Whai i Samoa. Ai tau wa lātou e lātou pisinisi nei. Lo whawhai ngā ruenga i fo i o lātou lava tangata. Ia ma mawai ngā ruenga. Ai tautua i nai ia le mamalu tele o le tātou o tino. Amalo whai o le Faiva. Amalo ia i lātou o le u te wawai atu. Whāto a to ai tau nu umai. Ma isi atu nu. Ulu whale mai tau wala i le whai totoa. Whaavao malo, le malai wale le na le tui mangele. Iau kila ni nei. Malo le malanga manuia. Malo fo le whaatotoa i lunga o le ala. Ia, e mai se fo o lo tō lato i le ea, le lato i le vasa, lato i le ala. Malo le malanga manuia. Whamui moe. Ka la maua fo se avanoa e whaidoa i ei maainga, wome masani, paanga tō tino. Ia, o nisi o lo malanga mai, ia, ono o le sa ili matangi. Tulanga o le vai o vai fo, ia ma tong fitinga fo, ia fo mai, ia, tāru sia ia, leanga le lei o le tua e tau walatu i vai la au o tong fitinga, o le tomai wa apitoa, o le imtumai ta i fo mai, o le au tausi soifua, o le a tau wala tuai le lofa ma leanga le lei, o le tātou mataisili le langi, mwhafo i sia le manosi. Ia mawawe e whonga e koe kaliu i Samoa. E whaatino, ngā le wenga, mo utiute ma Faiva alo Filima, e pe o na masan iai, i tono le ainga, o le nuu, o le itu malo, whapena fo i ma le kalesia, ai moise o le suifua o si taulanga, mo isi. Ia, mo le o si o singa o tātou ainga. Patalo whapitoa i lunga o le tātou api o fōlinga, tātou Facebook page, ia whapi o fōlinga, tātou YouTube channel, ia moisi a platforms, Twitter, SpaceX, ia, o a isi vaenga, TikTok, leo lo mwhaiona na mafuta mai i isi tangata. Patalo whatu, lei atau wa savea i hate. Oe, pauala umbe whai, Fortino Josefa, Leticio, Lucia Tadupo, Mautou Malava, Mary Vito, Seto Tangamoa, Fafawina Tandielu, yeah. Nalutango, I press the like button, share our program, leave a comment, Ausange Siosi, and then, of course, I will definitely respond to your comments.
but comments bring a lot of fun, so you can actually share our program and share the fun that you have. Ia mai ataya o la to o nga kifinga wo talofa rotorua so tanga leu o no Wausala Ropatsi from Anaheim, California. I know where that is. O Ifosiaki Masina, Talofalava, Alole Soifumria Yatu. Ya, o la tulunga le tato YouTube channel. Le ma le tato Facebook. Mano, 5 tai. Silsila tu la stona. Imayama na nafifoi. Wautil sila ya. E lei lalo ifo le tolu se fulu afe fast, fulu afe astona. Ina se ibavaya tu nei. Watula lata le se lau wafe, almost 100,000 viewers and people, thousands of commentary from all over the 4 corners of the world. Keep it coming. Le ato severe, se atu, yamba fafitai si wangalono fafitai atu le fionga teito taloto, taleni, sa tau veina le ngā ruenga. Ia suei le sema ona o le ftelenga ia fonga mua le vei monga. Ia po le tofa fo ia su Manu Francis Ione. Ia ma ua fia foi a purusio tofanga. Ia o le talo ina ia vame na toi fafo. Sia le malosi ma toi taliu mai. E faa au wau. Ia le au nanga ma le tautua masani i le atunu. Fatalafa atu i le tofine a Tasha va e lua. Ia mai se fo i le porkalame o le tuli matanga ua tamaiti. Ia o maua i le malosi o tamaiti e vave mai i le fale. Ua le pele mapule awala. Ia pe fasi fo e siska mai kiki le. Ia siska mai kiki. Ua vave mai le fale. E tuli au pu. Le lato porkalame le na. Tuli matanga au. Le porkalame ale saasia. Ia mo i lato fo i o loo. Iai le asosi lato te wha mapu po ina le ngangana Samoa. O lo oa uina i tutonu. O a onga tau amata. O a onga whateitai. Ia ma onga elementary and intermediate school. So how lucky are we to be able to access our own language and have our children reminded of their roots and their national identity. Ese tau na mea lena. O le whaamana tupea. I o tātou tangata mā tātou whanau. Ia, o stasi nā vāenga sido na tāua and important to me. Ina ua pāsia. Le matanga ruenga o Ministawa onga i se tau mawhainga ale patio le leipo i le nawai tau. Ina ia tu ese sina se leng o se paketi e whaanganga mō lea o uina o le ngangana Samoa, le ngangana Tonga, Mawhiti, whapena foi ngangana uma le Pasifika. Elfi ai ma le te reo Māori. Ina ia manatua e tātou whanau. Le mea na tātou o mai ai. Le atunu o le tātou tofi, ia ma le ngangana o ana mea sina ia. Ina ia tātou po e maua pēr iai. Ia matufa i nātu isi a tātou au ngā tupulanga o atai au. Ele na e ese le tāua i tele. Aso nafi na o na toi wha manatu sa tātou talanoa i tu la fono le saunga le mu i tutonu o whanewhainga adwenga. Ia mai se o le wāra malama le lei i lau employment contract. Your job description o le le whengainga sa e sainia ma utou mali lia i ai ma e pūlea mo na ia ngā adwenga. Le se awala me whaiona efso sani e puipuia lou tangata. Ma puipuia fo i a seta ale company. Lea o tu inatu lea vanua i a te oi te whainga adwenga ai. Manatua. Lea fo i sa iai i a leisi scheme ia po o le policy fo i sa whaata oto mai le vaitemi le nā. Sa whaingoi no le bargaining in good faith. Lea lava o whaaruau pia o na whaile nā mea. Tātou te whiuta ngai ma whitutu ngai muniao ma mana onga
e le ngatoa o le lipule a oil tangata whaingaruenga. How could we come together to help each other and achieve its purpose of having the company produce the most beautiful outcomes, and also as an individual employee, be fruitful, be productive, and also be successful at every time. I to tonu o le company, awa o le mea moni. Tauna ave tātou o ni aseta. We must become assets to the company rather than being a high risk taker in the company. And the relationship should work vice versa. Lele ia tulu company ia te oe, e tau fwoi nei alofa maang lele le company, Faiva le leili ngā ruenga o lo whātino. Whapena fwoi o na mautinoa, o le a ausia, ia maenga o mana onga, ia po o ni matati a fwoi e te tau, o na o atu ili whaiunga le vai aso, wa ato lele quota o se oka, se oka sisi company po nisi tangata, leo ua mori mai ia te oe. E te tauna o atu e ua fias furu tāsene e po wafo i ni pusa tauna lafo. You know, it's already being achieved and rolled it down and packed. Ia ma tu pusa loa. Ua sa uni e ki liva e lunga o le courier. Ia po i lātou fo elo o lātou oka ina mai nei o loa online. O mana tongi mai, whai e lei violesi. Ioi. A wha mai i o le ia kou pepa i o le whaila kou pepa o le au popori ko kiki a mai. A mai se mta au whapena le immigration ma mea whapena whetoi fwoi. Ia, ai mai fwoi le ama se mea o whai. Ia na tātou wawai tu fwoi la ia le o tū lei mai lunga o penga ta whailangi online and also the social media network and how embarrassing that is. Ia le na. Ta ua tele le tātou tō manatu i le aso na nafi e malienga matutuunga. Compromising and also the very best outcome to achieve. Malamalama i lau job description. Malamalama i la ngāruenga na haia ai oe, ma whaafai ngāruenga ai oe, wa umana e saini il kong karakteria. A whape te sau na olo tufi popo ai la lo niu. I reise fe au o supervisor sau i whaatonu oe te pe au le ingi popo i la lo niu. Na o popo la kau mai lunga o. Nga o fuora ngiu la kau mai lunga. Wa vaila le se senga o le job description e te le pe e se niu o su eni popo. O lau tiu te manu matafa yo na o popoa o to uru i lalo o le ponati o le niu e ke alu e kufi. How cool is that? Kipi ese mai lau kon kalake le maa o si o lo whakawhaka e ke punga pea i vo le ma o lo whakawhaka e lungore o le o ngangiu. Ia pea le ilua ngā pea le au whaka. E ke sau la makapongi e lau se la. Au e ngā keke a kua vo le wai kere i pea mō se ngiu kere i loa pea. Tō wawaira le se sengo konkalate ma le titilo e ise whamatalanga whaingo fie e lau whaafo. Your job description o le au kai popo. Pea whafonga lai lumea lana o le au kai popo e le aima sesi e pea e lunga se ngiu e kori mengi popo. Ngā o popo la vai ka kia i lalo o le ngiu. Paunga o le au o le kiu ke wa lau kuf popo. Ai a sauras ka ngaka whamai koe ia vai. Mari e uianga e le o sau i lau afoi. E le o sau i lau konkalake e kangai ngai pe e lungo sengiu. Ai mali e whaalongo me le supervisor e whai kua. A lau kangwasa i whai lau konkalake e whai. Look, it says here, no climbing for me. Only popos underneath the tree. Mai no ma fe al supervisor va pea nga ia ai ke fa vale ma fa vasti. Ta ua ia e fa atatanga la fonga ta tu tali iai
A le mea na wha mawha le aso nafi. A e pea pe ngei la a e pa u e luanga paro uru lau se ala ma e fia. The company is negligent because they are liable to look after your health. They are negligent because the contract says you cannot climb the tree. O i leo so tiute le pea na ilunga o se niu. E tolian ne popo pe awhai wale ni popo e kai lalo o le niu. Ia o le si vanga kong kalakiranga. A wha pea la o le tae popo e tae ilunga o meo pea tanga fo ia asini. Tei me fo o kele la kele are mea i Samoa. E mai sea ia wha atoanga ia fo lele sa ave si a mani o tātou whanua. Ina ia ngalua ina. E whātutu ai i ati na e popo. Copper field plantation. Ia na awatu leo asini ia. Lea la wafu e fu e ngei i kanga le asini. Wa kumu kanga asini ke wafu pe kau kifa le asini i le mamafo o langa pekanga. A le la ko koe popo pe se lau e popo e ko koe. Ai whai mali supo whaisa ia oi. Hei. Sau e whai ia. Sau e whai risi e ria ma sau e ka mingi fua se ingangare kul pa kuore ri ria. O le la kau ma whai wha asingi oi. E amor kau ia popo. E kanga whai wha ari e. Ia le konka lake. Job description, you are not to carry any copra on your back. E vai con che la chiede così, fai so po fai che ma io fela ire vere. Kilo. Le fai mai. A kumul pe kangale asing ele ai ele ma fai lava o nga amo ya u yo se afo se a venga popo. E nga u pa ku. So, look, ladies and gentlemen, these are very simple ways of explaining these things to you. These are issues that are impacted every day in our lives, in our daily lives, with the work that you do and people that control the work that we do. Ia I lātou e o ngā ia ngā ruenga, o I lātou o mai a whaatununga mo I tātou, malama I le job description ma mea o omana whaatonu mai I lau kon kalate. O mea e o I elo malosi e whaatino ai o matafa I oi nā. Sisi mea e ese mai. Ngai whairori e sorry with her. E reo si pela mai kongora o kongelake I al mea na le job description. I al mata au pule na. Sau e awe mga o amo popo. Sau e amo popo e mungu kere I whare kongi. I wiri me. Ale mea na e whai e. Sau la o e whavolele e kokuri mai ia se I kala ua kuia popo e rungaro papa kua malo kua ua. Pea whai ua fia mo popo. Lai whai mai le kala kongelake. Nga o a singi lava e kanga nga whaakumola ko pea kanga. O a singi e momori o ile afo ile fale le kaua e ave e popo mwhaapuko e popo. Koe fo I mai a singi koe fu e whaalua kua la ko kanga. Au ke fia poko. Bueno. Chris au ke whainga ruenga. E amungi popo pe o ke pe e sengi o e koliangi popo. So there you go, ladies and gentlemen. The simplistic of the language and how we define these terms of your contract details. Ina ia malam puipuia oi vai la ro puipuia le company. Puipuia le company mai I se su whaasanga ia I latou. Pe ana e pe ape e nei se niu ia e pa o mai lunga e pa ngai I lalo I. Awa o le tula whana whau lewa I lalo le Labour's Department, Employment Contracts and Work Safe New Zealand in any working environment and condition, you will be charged manslaughter. Pe aoti se tangata I se whala velave tupu mai tonu o so se whale whaingarwanga. Ala puporenga nawe. New Zealand WorkSafe now has taken this issue
very, very seriously your safety in the work environment. Le mele na o le ule vangalo na duale le upapa ini. O oe le fatu a e watu e te whaingalwa. Na whai tau le leia le job description mo oe awau tiute mo matafu yo i tau na whatino. O le ese whatonunga le watu le supervisor ia te oe langa. Le te fau mai. Wa vela lo ustai. Ia po o se tūlanga fo le e fau ia ne ngā ruenga ma e te mana o fo e pui pui i lau ngā ruenga. Wa e ustai e mōre teimi mua i lau supervisor lea. A lai te sila fia le lei. E leo ni mea leo lo whaatonu mai tonu. O ta iala o le tūla whono nā lai. Ona whawhai ngā ruenga o e malau kon kalati. Ia wa pewa e ngu wa iala ia leo wa e le tautala iai. Nā le whawhai e sau fai. Tari, le mere si o, mere amo kui, amo ange le mea ngari. Sau el watu i le lingna le la sosoani isi wa. But it's never, you know it so well. It's not in your contract, but your conscience in terms of being new to the job. You wanted to protect yourself and protect your opportunity and your employment. A le te leo le leia. E leo si pela ina mai le konkalaki. Your employment contract. Lala me tupu. Wa e usius taipea, lava pea. I whaatonunga al supervisor. Alai lo le leia al supervisor. Sa ia le te tau. Una whaatonuina oe e te aluatu e whaile me lea a wāfoi. E le o iai i te tonu o le whaavai o lau konkalate. Oni mea te tau nei whaia. Ia wa i lava. Wa maasangi ia la supervisor lea. I lana ambio lea. Wa whaia tu lava ia te oe, wa ele to e tali mai pe e te mai. A wafo ile we whaiso o a ke ama e whaitio. That supervisor and those people, your superiors, will continue to abuse and bully you. They will continue to abuse and bully you. Abuse of what? Abuse of authority. Abuse of your position as the supervisor. Dela. Wai no foloa matua I sori pala le tulafono. Io winga leanga na. Wa e faa fefe tangata. Wa e faa matau le tangata. Wa e fo le mele na fai le mele a le fai o fai atu. O le mele la atu pui atu. Ele o se mele leile na mea. E leo se mele lei, lo stai supervisor, ono lo fefe, ma lo manu I lau ngā luenga. Ai te tau, ona e fefe I le tūlafono. Ma e fefe lava oi I au manu anga, mani masoe tūlai mai. Pe a fai e se le whaatonunga ua fai. Ia le nā, toi wha ma I te mea le nā he tusa ma le tātou. Mata upu I le nei fo I au li wha popo mai. Awa o mena I tātou te asiasi ai. Ia, ina ia mawhai una toi wha mana tupea, ma wha mana tupea. A ia tātou mana tua, oro iai lea ia tau ia I tātou te whasiring iai. Whai unga e whaatino e nisi supervisor. Ia po nisi po I lātou o loo wa ia ngā luenga. Ia matu me tangi olongo, ia mapule ia te oi. So don't let that, just to remind you that these things are detrimental to your growth within the company, within that scope of things to make sure you are an asset. The company is the company that you work for, and the flow of energy between has to be vice versa for your safety and for the safety of the company. E ngata ne pui ai lo tangata,
ai pui ai fo'i a seta ma le company o lo e ngalue ai nei awa ngala fatu nele tala different companies, different attitudes, and different set of outcomes. Te leo company, se la tu toi fia whaafenga luenga ina ni tangata ua mātutua ua o vātu i le luas, onos furu, lua, lima, ono, fitu, aisea. La tu te iloa, ua pula la ngoto le soifua, ua tapu foi ia ma ua iai i le wha tapu laa. I lo latu manosi ma lo latu to mai. Tolu, ua tuwai le ngai oi. E toso au loloa ai lava le nā ngā ruenga. O mai lava le toe fia mai o Yesu, e le i umana whai le ngā ruenga le nā. Ea, e le upwha peritania. Slow and the character and personality to be procrastinate. Nā, upusa ole da. Ale upule nā. Tātou te nofo sala mai a I tātou. Procrastinate is a word that affects all of us. Tātou uma, e nei masisi o tātou wa sao mai. Ole winga le upule nā le whaperta ania ma le procrastinate. Ole whai mea tu. Whai mea tu. Tātou te manatu o le mele o tau na whai le teimi le nei, o mai le teimi e tau e na whai le mele nā. Ai wha mai tu atu ia tai au. Se I whai mua le mele, se I tope atu mua le mele. Tātou te alo whanga lava I le teimi. Ma wha atu wai e pēo na wha tino se ngā inga po se ngā ruenga po se tonu. E whai ai ia ni mā whauwhau. Ole upule nā. Ole whai mea tu. Pule nā le whai mea tu. Ia. O le ua toe se furu minute o na tāle o le itu la se furu ma le lua. O ni ngalo ia te oi. E whai ama wha manatu ia te oi. Ia le tāu o tele. O ngā ruenga ua umona tustusia kun kalate. O whea ngainga e wheo si iai le vāle lei. O oe o le tangata whai ngā ruenga. Ia malau kama fo I le pule ngā ruenga. Ia, ona whapenala ia lea. Ona tātou le mautonu I nis teimi. And sometimes it is important that you read your contract now and then. Every 3 months, mo le tolu masina tango vanei fo lunga ai tu le leo kon kalate se mea lo na foi. Type it, store it and file it on your computer or your gadget or your telephone or whatever is easier for you to remember. Ia tu la fono na. Ele ngata le pui ai o oi. Ia fa pena fo I asset al company. Walu ola la usi tutusa yala ele matumu ai tutusa fa pena I company na pawale mea. O le sisi mavolunga o tupe mauar company. Ai me lai titi tātou I lalo mo sina stepus tas whato a tātou toi sau sori e lola ele lunga. Ina ua tātou fina wina ua tatau no o malitaimi e whai ele mea ta o le appraisal. Ia po o le vava ai pe o le teimi e tau ina si ilo tongi. E luang iau I susu anka voile le povi e ingu raso. E kariera o liwe mai sane. Vai me fa kuskusa nge iai. Awa e pa unge ringiu. Na whaku e kia rue kai mai popore rau ringiu. E rako e fisio mai fia poko. E aru e pe ringiu. Ma o si o marufa whaka e pa ufunga e pa lailai. E le se insurance e mo e ki oi. E le se me fa ilo la wapure. E le se me fa ilo pe au wha ma vai sani. Langa kere I usu sky. Ia ai mana tua la. Ia a fia ai ia le company. Ona sa le te tau. Ona whapea o e supervisor e lungo le. O le niu nea na e pa u. Laki anga e pa u e fua. Ka e lo uru. Ka e lo mak. Ai ke le o ki ai.
Ia le lei o le tātou woi le malolonga, mai o le tātou tala I vai whanua, tātou toe taliu mai whauau, ia le tātou whasoa, I nesi fo I o mata upu, ina ua ngā ngaifo Faiva o Samoa, ia mawha malo atu, ia I lato lo o lungo le ala tele, nesi fo I la ua malanga e whalawhinga alwenga, whaatino ia le sifi po, o fo alofa atu mo oe, ia maua lo saunga le mo, ia e to ale lei le tai, Yo whautauta, e ma whapare ia, ona, bore tātou, ia, le mea le lei. Give yourself time to do what is best. Don't rush it, or otherwise, ia, na, e whaale kong wa me ka kope vale ka ngaka. Oko wa vai fo I me whaale kongu ia kope vale ka ngaka peonga ia, whaamsingonga fau lelo lea kongu umar keu ungar kula whango pili e kon lusfulu. Ia mata sui ato I tu la whono, whapena foi o le tu la whono teu o le whawai. Ma le whātū ma DEC, tūto tasi, ia lua, ia I ulu o le whaamsinonga, I le whaamsinonga whātū to tasi, o le whaamsinonga o whanua mswafa. Toi foi mai, e le ngā ngaifo Faiva, pe a mai al malo longa pupu nei. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku whesilia I pe aisea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua le olo Ua mafuli le la au sa wha paolo Le pale ua le so Motu le wha aso Ai pule lava o ele atu Luali I se yelo fa mai ua o vai vai Fiu e fava senga o ne tinga ua o ya Ua mo atu le sa taula ya yo le va ai Atua o na le de I ua o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe Liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toi fa lo Le faccio salulu, me lo
Samoa, kasilima ivakuru amo. Tala falava malo le soifua si mai lau whaafonga i se whaapoponga fo i o tala mai atunu mamao ma le Pasifika a le Radio Samoa. Mo atu mai Taiwan, wali potia le vaia o va atau e se fulu wha mai saina, whapea va lele fitu le militeli ma paluni e wha. E lata i Taiwan, wha maunia mai le atulanga le mitanga ruenga le puipuinga le atunu, ma ta uai e le vao le asto na i ma le asosa na tenei na vaia i le atulanga o wha wopeo na fina wane Beijing o lato e ana Taiwan. O le vaso na tenei na ripotia ni whamtalanga e whapea lo ono whaia ni whataita inga wha militeli, a saina e whata amilo i Taiwan, o le tali ane le malanga siasi le presidente o Taiwan na alu i Pasifika, ma awhea i Hawaii ma Guam. O lo tu mau pere fina o saina o Taiwan o lona territory. Ma sa whaia fo ini whamtalanga i le temi o sola e whapea, e ma whaia no lato wha o a Taiwan, tu sa pe wha o ngai le marusi anga wha militeri. O le tali a Lai Shing, le presidente o Taiwan, o ia wala ua ia saina, tau fia ia wha matau, na te le mauai nai le wha alo alo, mai isi atunu e la latane. I Suria wa wha maonia lava le whato i lalo ina le whainga malo Assad malona ainga, mai le atunu ina wa whato i lalo le vaenga le rebels, le wo lato pule ina fo i tonu le lau mua le atunu o Damascus. O se whamtalanga wa whaasala lawina mai le televise le malo Suria le tai au le sonafi, wa wha manino i le whato i lalo ina le whainga malo Assad, ma whaasa o loto umo fo i pāngta mai le wharepui. E to tele maofa i le vave tele na whato i la loina o lea fo i pūlenga, wa lima sa furu tausanga o iei le atunu o Suria, ma o sola atu nei Assad malona ainga i Lucia.
Wa waia fia I mga ala ma le whamana tuina o se talu fau mo le atunu. E o I ofisa whaasala lau atu si ai whamatalanga I le lau pepa fau o suria wa a matai na nei. E le mai lopo le atonu le tūranga le ai le pule ino le atunu. A le vaenga le repo se ta ia le kulupu le HTS po le Hayat Taria Al-Sham le na fua mai le Al-Qaeda mai whamawina I Australia se whaalapaputonga whaatupu whaalavelave e whapea fo I Amerika mamalo au whatasi. I Israelu a whaawa waifi fia ma le whamana tuina o le toilalo Asadi Suria wa liputia mai le no foia Israelu o le Golan Heights po le ele pea ma le 1 kilomita le tu I saute sisifo o Damascus. O le whamtalanga Israelu o le whaatoilaloina o le whainga malo Assad wa solo iai ma le marienga na iai le ele lea mai lafi se lau fitu wha pei tai wa whairo e malo o whatasi wa solia Israelu a iainga o le marienga ilana ngā yoinga wa whaia. O le finangalo le pānmio Israelu Benjamin Netanyahu o le Golan Heights sa no foia Israelu le toititi ono spulu tausanga mai tu maupea ia Israelu e whaapavau. Wa liptia foi le whaia o le siria ma se lau o spa inga I le ea a Israelu a ngai I Suria mai le asona nafi wa lea e ai mani popolenga I nisi no fuanga na whaia e o spa inga e whaapea lo ono I ainia upenga e au fiai ma vaila au po chemical weapons I no fuanga na o spa ia. Pai mai Israelu e pēna riputia le BBC o lo ngā io iatu e tau fia leo o ia upenga I lima o I lato wa whaafoina nei Suria. Mai le Pasifika I Tonga, o le fiafia o lumana I ele Kirisimasi le tausanga nei o le a fono ai whaipule o le palemene a Tonga e whiriwhiria sa latou palemia fau e pēna whaamania mai e le whonga whetalai o le Malta o Lord Whakawhanua I le Radio New Zealand. Ta ua le ripoti le whaamtalanga lea le whonga whetalai ina ua mai al whaamawaianga le palemia o iei nei o Sovaleni I le amatanga o le nei vai aso marana whaamtalanga o lo manino le whaavai o le atunu I mata upu whaapea pe ona whaatu inai se lafo mo le whai o se palota le whaatu tuaina whaasanga I ate ia. O le atu ina lai le palemene tusi I ona sui e to o luas fulu ono ia awa I umai le whiriwhiri o se taitai o le atunu I le aso o lumana I ai le Kirisimasi. Whai mai sa o valeni po o ai lava le palemia o le aiai o le atu langa le leilo na tula I mai a wato e se fulu masino o tutoe o na toe whaatino leo o leisi whai ngā palota tele a le atunu. Ma le tala mulimuli mai Nauru, o sainia nei se marienga le vau Australia ma le atunu o Nauru, e o foi nā tuaile se lau miliona au se tāria I tutono le 5 tausanga, e fesoso nei I le tala o le tupe le atunu. O se whaamtalanga lea ma le parimia Australia Anthony Albanese, I le vasa nei ma sainia I le marienga I la ua ma le presidente o Nauru, o David Ariang I Canberra. Whai mai le malo Australia o le marienga le nei, le Nauru Australian Treaty, e fausi ai se whaavailo loto I le mawhtanga atunu e lua, ma whaamautu ai le tūranga taruta mau ainga o le atunu. O le au foi nai foi ma le au unanga le whaletupe le Commonwealth Australia I Nauru, ma le whaamoemoe au tui a whaamarosia le tamau ainga o le atunu, e mai se foi le tūranga tau le puipuinga. Ia o tala nā le Radio Samoa, mai atunu e mamama le Pasifika o le nei foi aso, veiloa I atai au I se whaapoponga, manui a ngā ruenga o whenga iai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango ua lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. E o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi.
Whaonga le tautua le Pacific East le masina toa te sema. Ma mawa iloa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, e luas fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua o loo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whabe ai. Lo avanoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fasili lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai mo li pe teu tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina ile au nanga ale easy pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi o nono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa o ailo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Ta lofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Toi whatalofa ia te oe, i le nei foi vaenga o le whaua wina pe o le tautua al si whongo Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tolu a mo i au kilani. Ia, ma le a tau savea, ma le tātou Gagaifo Faiva o le atunu. Ina ua mai a fo i tau mawhitanga o le sifuru ma le lua, ma le simoko le tau le tolu. O le o sifuru minu te ailei tu la lima, i le nei foi vaenga. O le fiafi o le solua ma le manatu ia ua tāwalunga ia o tau Faiva maneia o tau Faiva sa whenga iai le nei aso tiu te ma Faiva alo filima ia mauanga i tu fo i e pu ele pasi a le o le pasi ia wa le train ia le o le nā wa ki aku le kaavale ia e malanga whatasi fo i manai nisi o wo mai masani tele lava lave mfafita audio lo tu mai ile lave ve ai o tabale e mamale mali wai o tangata i lungo le ala tele ile manava o ngalwenga e la u lava fa mtalanga fai mali lo sa ile isi me sidi o na tawa nai lo o lo fa mavai atu i lau fai ngalwenga ya ala o e sa vali male saunga le mu tuli matai fo i lo tonu watu le fale ia fa pena fo se tau maftanga matango fio lo o ngā sese e i la tau o lo o ngafa malea Faiva fa lo toi fale malea fo landa au te le tu uai ma fa ngaloina o tau ia e whaia ngā ruenga le nā le anga e tā ua tele ioi tā ua tele ia le ngā ruenga lo fa tino ai maise o tau tina aia fo yo whanau i le fale, ia maise o le aia fo yo le tau mafa, o whala au, o tong fitinga, o appointments, anai o tātou tamam, tina mātutua ina ia mautinoa, ia o lo o anga i waile fo ma i e peo na whātanuina, i lea taimi, ma lea taimi, ia whaamanuia lea tua i ngā ruenga le leo lo o tau whaia, ia i la tau o le au no fale, o le au tau tua whaaloto i fale ia, ia, ele me whai ona whaangaroina au tau. Whatalof tabaiti, ia te utau, ia, wa latawa i le si ui, ia, ma
o le vai aso muli le nei o lau ngā tongi mo outou. A le la, ta utango tu le emaili, o te le tala ina la, ia le emaili me le whaia o ngā, e wa ai i le ripoti o le si, watali, Arau kamare la ngai komi kere maranga mio. Apea. Pea e ongo avela o kamare le boot camp o le si tatu matau pula na o le la tatu tala no nei ai. Ona o le ua wha ngā solo nei i maasina mawai aso. O tala no ina ele vaenga lea o le o ranga tamariki. O le matanga aruenga o lo o tausi ai ia le whanau, ia mai ei fo ia lātou pola kalambe. Mo whanau la iti, ia matupulanga te le vau. O ranga tamariki, tō tele a uo e ngā lulue i te tono. O lea fo i matanga aruenga a lim te maitai. Peo nei eile sunga ia afa godinet, ia ma le lātou fo i team. O le tō whai au matangi. Ia maisi lava uso matua whawhine. Ia o lātou ngā lurue ai. E le tau mawhai le tu whaatasi se pora kalame. Ia whaatasi e fo i o se fola māwalunga. E tau la i ai e a vea mata iala. O ni whainga whaavae e mawhai o na whasosoan i ai. I lea whalaprotonga, ma lea whalaprotonga, o la lātou wa aia ia le tūpulanga tala vau ma whanau laiti. O le foi lau au mai i se wala ulia sa mai ai ma le sunga i le whawhengainga. Ma whala pala lima. Ia manisi foi o wharife au, ia ma teitai foi o community. E toi tilo, i lo lātou whaavae, ma whainga whaavae, o lātou tūla whono, o ala e so tai ei tū maleanga i whanua, o le ngangana, o le ala e so tai e fo i māmionga o winga whakerisiano, spiritual, physical, and mentally and psychologically. O le tū whaletino, o whainga whaavai na ia ola māloloina, ma le soifua māloloina, ma mālolosi, ia tino o le tupulanga te lavou ma tamaiti. O le si vaenga o le whaatau aina o lana tū malanga i whanua o malana ngangana. Ia o le si vaenga. Ia o le tūlanga tāua lea. E le i tū whale nganga. Tāpua inga. Le ale sotanga uma o neimea. Ia au te whaftai le avanua sa maa wei ma le sunga le whawhengainga ia le toina a mawhala. Reverend Elder Mawhala pala lima. Kena ia mawhaiona tilo i mata upu nei. Mo tupulanga televau o le Pasifika. Ia wa ese fo i le tūpā o Māori. Tangata whenua. Ai o le ua whaate ia nei ina ua mai se polo kalame fau a le o ranga tamariki. Ua whaatu langa mai eile mea ta o le boot camp. O le boot camp. O se polo kalame e ave i ai ia tabaiti. O to o iai ia whawhita uri o lo tūlai mai ai i la tau, pe o tamaiti o leo ni a onga. Ua anga i atu ia ma avea o ni kengi. Ioi. O tamaiti sa soli tu la fono. Ia ma whaia i eini whaasalanga o le nofa vava aia. Ia ma le tele o whawhita uri o lo whengai ma tamaiti. A le rau whatula i mai e le vaenga lea. I le porkalamele nei ua whaingoina le boot camp. Ia, a tau le boot camp. Peise no whanga whailele ave e ia tamaiti u lava vale. Ia ona whaileo porkalame whailele awa o inai to discipline these young children, young men and women
to see if they can have some changes in their lives. It is a very challenging program. O se porkalambe e ona lu I tau. Mai ele o mautinoa pe whape I on whaatino le porkalambe le nei. How is this program, the boot camp, can be implemented and how it is to be monitored? E tau ona whaatino, whaatulanga, whawai, ai whape I ona mata I tuina, ma wha maumauina ia lona taunu unga. How is it implemented? How is it going to be monitored? And the data and results that are recorded, how is it going to be panned out? Tauna boot camp la lefu me. Ia e ave foi makamiki ula vale foi le pe wa le ini fa moi ai o te musu e fa ngale na upu a wai ala na foi por kalamele le upu le ini fa moi pe ese swinga to la mai ai pe avatu le tama o la vale ai au mai o sili atu ona le anga na lo le te mile na vatu oi o la tau fiolo era ka fiolo le miora koma ai o mai nga ai wa malo ki a o makwa fefewa ole mafainga ngau so what are these programs? What is the boot program, and what are the pros and cons of having your child to be there, knowing that you're not there? Are these going to be abusive or a discipline program, or what is it? Not a bit. Lala na te fia ai o te lo le fai mai. Matuai mamafa koleninga. E o voi lai me o koleninga voi e pe o le tamo mo e fai exercises mo me fa pena. Ia manisia o onga fo le like anger management. Ave malili o lele kau le lava le onsa I pona wo. Ke ronga fia o I kau ngofo mkau ai solo I pui fafu. Faksole, elengi frisbee benga. E ke fele leia ko I puma fola whatever. Soli, kwa le anga wa mioka mo ki. I felt to wait for you. I'd love to go and be invited to have a look at these. Awa lewa wo mono wala uli mai au ma u mal faife au mai si voi te tai o le community Samoa mo le Pasifika e mata ma watu se fau juanga e le porkalambe o le oranga tamariki ma le tuplang televo o te fia mata fo I le fatinoina o le boot camp le o mea ia e fai Amerika ma fai tunu fo I o le makwale anga wa mio kuplang televo ngā ui tā vale, whastangata, assault with a weapon, physical abuse, mea umofa pēnā. Te whia wawai, pe whape I la le boot camp, le la avenei. And one of the most concerning facts of this, mana tua le whatua umanei, ona la lau le whaato e senga le pāle mia o le malo New Zealand. Christopher Luxon, e winga I le fia se fulu tausanga ua tuana I na whai fo I le mea whapea. Lea la iei no fuanga fo I le King Seat, e le no fuanga le na te o Carrington Hospital for the mental illness patients. Au no fuanga fo I sava aia e kalesia, ma au lotu I le nā vaitau. Ma wa onga whapitoa. Lea na maua I nei le li poti lea na komisi e tau o na au maia. Mai le komisina o tamaiti ma le tupulanga talavou, Children's Commissioner. Au mai e le li poti,
These people were physically abused tens and decades of years ago. Te lo tau sanga, leo tau te whanongolongo mai upu leo te wātua le tasio no whanga matau tia sa eo king seat. E le ngā te le whao lima e le sasa, a o le whao o lima māta ngā i whiusua i ngā le mana o mia a whai a onga, ma ta māloloa, a ngā i le tupulanga talavou, ma te ineti, o teine laiti sa tau sia ai ma tau fia i leno whanga, male manatu. E isi suinga o le amawai. Ai o le teimi tonua lea New Zealand, ma Samoa. Na amata i lo na tu lai mai le mea lea le ngase o le mawhauwhau. E matua i lei loa e fo mai New Zealand po lea tu ai ngā mai. O lea tu ai ngā ngase. Ai whape I o na saili o na aunga. What is this mental illness, sickness? How is it diagnosed? And then finally, what are the solutions to it? How are we going to implement a successful treatment or a campaign to heal these people? Na vele o tangata nei, na o na tuui mental institutions. Pe o le King Seat maisi no whanga, a tō sa utala noa tuai fo I le vanga le la por kalambele siaso. Au mai ai, people were physically abused. Young men and women, children were sexually abused. Tu lau whaafonga mai le tunu. Le ala nao le pōlenga, ilesi boot camp le la sauni nei. Awa a ave I tangat. Male manatu e whai eini por kalame ina ia toi fo I le lei, ia mawhauwhau o winga, mionga a tātou whanau o le tupulang talavau lela, a tātou sainia. E tuina tuai le whaatananga. When we sign the consent form giving people the authorization or the organization to go ahead and take my son or take my daughter, what will be the outcome if you don't know what these people are going to teach or implement? What are the programs? La le toinga por kalambe leo le a fatino. Amata e fo I mai ilo ua fine ua whiololo, pe fo I mai ia so ua tali I ua tau whiololo. Pe a tili e ina sau whaleanga me I le whale, pe a ita. Awa le telo tupulanga fo I nei. Ua masalomia, sa tau fia, I le vai ngā leo leo. Ona o le whamisa. Ma whapena fo I ona lātou whao ngā ina. Ia waila au, mawhala au whasaina. Ia o lawa I le pia, sikaleti, mawhaatawina I tangata lautele. O rafo mo mawhawhau. A tonu e mawhai ona tātou whituwha I fo I matamā, matina mātutua o le atunu, a misi fo o tau mātua. Po o iai se tamaititi o loo iai lau vainga po so watali, po so wafine. Le iai winga ia whainga tā o na whiangai mai tātou mātua. A o le ase tō whāma se whautanga I mātua. Pe o se porakalambe le lei e ave iai. Ia ni whanau wātangia. Ioi. Wo whapea o lātou winga ma lātou wāmio. Wo whōringa mai ua out of control. Wo le mawhai e oe le tamā ma le tina o na pui mai ma tāo fiofi ma mau I le umaya o le amio ma le amio ngā le tamaititi lea mo na winga.
tala le tātou leina. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Whamata matua, ama i pēr le tō whama le whautanga. Tātou fituna i e muni au. Awhaio i se tama i titi po se tēnei titi i lau wa ainga o se si o lau whanau. Ua whaawhainga tā i a te oe. Ona whaia i ai se fuafuanga. Ai e awe lava i ai ma momori ei lea o inga i aso uma, taimi uma. Ao mare po, pe a ei ni be tula i mai ma wha le tonu. Ia manisi fo i ua masani i leo ese mai lo mauta ma le lawa e au noa ma le wha no i atu i a te oe. Ia na alula i leo le vai aso ma le lua vai aso o misi mai lo tātou ainga. Ai lei loa po whea o iai. Naro tantunu. Se no whanga le lei, peo se no whanga e watu e au mai ua le au ngā. Tātou o leina, tolu fitu ta salima iwa tolu, ta alofa lava malo le soifo manuia whaftai le mafuta mai. Ia. Alofa vea. Ia, ta alofa lava. Ta alofa lava lau fionga. Ia, le suafa wha mulmole. O kapa fua e lo suafa. O mulipola. Ta alofa mulipola. Ma alor soifua. Ia, sauno ia. Se o vi aku maleanga fa loro. Fa malia aku. Lau sunga. O lo e ku mai foi ngai ku le langi. Ya. E fa pea. O fe e mo fa yer ka ko sikisengi. Fa mole. Oi, e te le i maua se tala i le sitseri fa mul pola, talo fai. Ia. Ia, le lei. O maua. Le apalai lo sikisengi. O le mea na lena tu o ila u fa mtalanga. O le aso na nafi au whai le mātou whono o le tāwhatolu. O le maenga so whaatasi o le mawhitanga whaiwhi au. Ia whapea whoi o le whono o le tai au Faiva. Ia po le maenga whoi o te itai o le Pasifika. Ia ma mātou nei o le o sui o le whono whautua Samoa. O le ua mai ona ta oto atu le tātou pili ma ua taliaina ma ua pasia le tula fono o New Zealand. Oi, ia. Ua umona pasia ma ua velo ma tula fono. O nafi la o mātou whailai. Ai te i le wala au atu stasi o tangata. Wha mule a. O le ale account le mana o mai ai i o le matanga luenga. O le Department of Internal Affairs, o le mtanga luenga leo mata au whaalo toi whale. Whamai, o le mana o mai i o le Internal Affairs, wa umana whaile application and lo matua. A lo fia sue le account e toe momori mai i ai, le refund. O whai atu, a wauka whiwhi, lele wa olono winga o le tina mua lava la lea lena mua manuia lana application i le vai aso le nei. Lea ua toe tuu iai le account e toe refund ai le tupe vole se lau e lua se lau ma le whata la lena na whaulu ai lana talusanga. Muli polo o fete ala lai. O i papatoe. Nai papatoe. Ia, mo le silafia mulpola. Ia, o le teimile nei o le ainga le tai e o mai e lo i latu uma sasu i fua mai le afev se lau lua suma fasi o le afev se lau fasu mal valu. O lou ta maiata e lua. E tau na saini ai sisi o le office o le Internal Affairs i tu o le patu e wha maoni ai. O lou pepa whanau. Ia, ma se tusi fo lau tuai e lo ai ia lau ID ia le mea tonu na lewa ta oto iai ua amata ia tātou mātua na soifua tonu le teimile nā e lea manu oulu ia ai tātia ia suli matupulanga o le a iai ia le avanoa e si seni lolo ta mama le tina ia ma tala fo i le whai tutoa e avanoa ai maanga waa tātou whanau fai ei ala tu tar sanga pe o le tali etu la male fa lo alo a mulpola ia fa kai kere la vale le anga fa lo alo male anga fa kai la fioga ia va te tele lava
ia le tapu ai mai, a me se foi le tātu ainga le taima le whare manono, a lo le tapu ai. Whatalofa atu le si tātu wala au, talofa lava, balo se fua. Talofa lava lawa fionga le ataua wha mole lava. Ia. Wha mole al fesile tu, vale le fesile. Wha mole apo o fea le ofisa o Samoa e o i tangata langa lai o a koe wha mai e waku ia ngilo ia. Wha mole lava. Ele ai ni lo ia e mana o mia ele mea lea. O le ofisa i Samoa o le komisina o New Zealand, o le High Commission o New Zealand i Samoa. Ia, ua malama fo le fesili whaftai lava le ataua. Ia, whaftai wala mai. Ia, ele lei o le wala mai o tātou tangata o lea lava e fau ma vevela le mata upu o le citizeni. Ia, ai le lei a le whaamanino ma wha malama whawhetai i le atua. O le ala na laina whai le tātou sauninga whawhetai. Lea sa whaatino i oi i le malu le kalesia fitu. Ia, lea sa whaamanu le au whainga luenga, ia, whapea fwoi le awanoa sa whaatanga ina mai ai, e le fionga le teitai au le kalesia fitu tuto tas, le sistak, ia, le sunga ia alai moana, pastor alai moana, papu, Willie papu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le tānu mera e mawhai o na evala au mai ai. Ia, tātou whasoa fwoi pē o se no whanga le lei o le a ave ai i alo watali pe a matala le whai tuto o le boot camp lea. Ia, pe e te taliaina le fwoi mai o lo watali. Ia, ua ia ini suinga le lei pe e a moi fwoi e sau. Ua matua oval le talofa malo se fu manuia malo se fu lo fionga sabia ia tan lovely swafa o sam ia sauno ia se famule mole o te sidide fia va kui ide kapo fixing le fa fela pa pe lo ngi o kama ku o le bang fixing a o lea lawa o ke me fixing le ka ko sa mo o kama ku e ko kongol ka sang fanga o le mai le dua fanga ide Faiva a makala yang va ia lo pa inga le sa mo le fanga ko pa ko le ngi ilang fanga o le sa mo pa makala yang va a fixing ile ioi le taibi ale nei mfaiona ona failo sit sen la tol mesili na o umana ona fail sit sen yo le tamama le tina o le mea lai fai a fa pena involve o pena include le upulena pena include ia ingor tamaiti lai Samoa le whanau o le to ina malum tua po uso oe po utua whawhine i le taimi lena whai le application le original application le to ina malum tua i nei o le ua le na halua ina tu ua ingo o le vaenga lea lai Samoa ia tau na ngawaa ioi mana tua la a whai pepo le to ina malum matua ile application na la il fasili na e nisi lua fana o Samoa ele isitseni pele i o mai New Zealand po fe lava e tau lava na tusi e la lo ingo tangata nei okay o ia fa faila mala ma sili fa faila ma lo fa tai ya to fa se fu tolu fitu tasi lima iva tolu o le tau o tātou le i Samoa. Manuia o tātou tālusanga. E le tau ona umi se taimi e whātino ai. Mai e le tau fwoi ona whaawhainga tā e le ofisa o New Zealand. O la ua lātou i lo le tūlafona. O le la ua taunu watu le tūlafona. Ua mai ona whaaliwina le tūlafona. Paua leo lato me fai. Na ona siaki pe moi. O le ingoa moi leo le tangata a o lona pepa whanau moi lea. Saso i fua mai ai. I ia vai tau. Paua le nao lato me fai. Lato te le toi tau
Fetuli solo tātou te ngata, e mai lea whasipepa, mai lea whasipepa, ma lea lea, o ngā pepa ma lea whapena. O le mea le nā, ia whaawhaingo fie. Ia le whaatino ina o le tāru sanga. E au noa ma le stress o lo mawhawha. Le wau o umana tau wāmo, whaato ama mulu mai, ai au atu ina ia whaatino, ai toi whaawhainga tā mai nisi tū la whono. E iai lo talitonunga. O le ua mānulama New Zealand, ma wala tūtau ma whaifo i whaia le mea tonu, ma le a mea tonu. Ina ia wha mama avenga, ia wha pena fo i ona wha whaingo fie. Le sila mele o te avatu nei. Mana tua, a umana whailo sit seni i Samoa. E le mwhaio na maua i lau pensiona ma lau benefits. Au mai le toi ina i New Zealand. Au mai le no matua i New Zealand, mai lau uncle po lau auntie po ai lava, sa soifua i tausanga ia. Ina ia mawhai o na sauloa, a palai lo malana pensiona. Ia. Aua tātou te whaatalitari umi. Do not procrastinate yourself in doing and lodging these applications for our parents, who are rightfully so entitled to these citizen and these blessings. Mai whatawhau mai walewa ngofolo lom koi o. Yoi. Oi ale fifia togi le pasese lo matua sawai. Wa togi ale 1 week. Manatua le la sawu sit sit. E pule e po la le teimi e tau ngofia ile 1 week e toi fo i Samoa. A saula sit seni nei manatua o lewa te ese mai e le vaenga Paul Matanga alwenga le internal affairs. Lea la alula o le official consula o Samoa le fionga ia whemata. Ia male tamaitai o lana, o nanai, o sunga le pari, mai latu umolo o ngā luai o le au waa ato o le fionga i le consula o au le malo tuto tasi o Samoa. O le alua i o ombi ai le stamp e ta o le exemption. O lana winga o e o le tangata nu o New Zealand, ai te aia tau fo i le tangata nu o Samoa, a e malanga la e tasia le 1 way a wai ke laku ke nofoloa. Nofolo i Samoa a ua pole a lava la le umi wai fi malanga mai foi. Ia mwhaifona tongi lo 1 way. E te le o ono e te tongi e le toru wafe po le whaafe o le return ticket. E ta ua mea nao o whaamnatu ia te oe. Ina ia e sila fia le iai. Tolu fitu, tasi, 5, iwa tolu, ia le tā telefoni, ia e te whaasoma i le boot camp, ia leo le nā. Ia po le tūlanga fo i iai ia. George Lota, le ataua, a kauanga awangi i maua le chapipi le whaamdianga lea. Awa sa ke ma whaimaiku lepa, wa levanga make le ngaso le whanua. Ia, e sao. Ai le anga o le whii ngaunga le na whainei. E le o whii nau whaai tū au. A se tui fua i lalo wha molea. E le o se whii naunga whaai tū au. Le whii naunga le na whainei le tawhitolo Samoa. Whii nau mō Samoa uma. Tu salawa la pe muli pongi sara o li i o le HRPP o le mele na whai. Ia tu le epa ma la tau vaenga. Man tua fo o lato fai ngā maro le na saini le mea ma ta ofi ele ia tau o Samoa. Le la o toe o mai nei fa ngutu lua mai ma fai mai o mato manau. Ai le o ma fai au na tātou fai a mō tangata uma. HRPP pe le HRPP fast pe le fast tangata uma. Ia o le tala atu le nā George na paulwe fai tangata ia. E le avanga ia, o le mta upu fo le le palota. Ao o mai nei la le taimi, e whaatanga ina i tātou na palota atu i whawha. O te matuale i loa. Po le ale me pala a ai i la wanga ia. E whaatanga tātou e palota atu i whawha. Malangolango ina le tau mawhainga, a le whaatuatua i le tua Samoa ua tasi. Le whai uma isi atunu. Atunu la haiti. Tātou te pepese malau vibilu whai me o tātou wa mawalunga ma si tia. Le tūlanga o iai. Ai whae loa mai ina. Tātou te wha avaru wā le mwhai o tātou te tai. Ona whaatino.
Se tu la fono whaavao malo e whai ai no whaafaingo fie. I le wheo i atu ma le toe o mai, ma le totongi o le taunga tau pasese. Wai! Lea le mea tau te mumusu ai. Lea mea tau te alo whanga solo whai mai. Ao mailo i nei, au toi popole atu i a Samoa. Ia oes tangata whaavare valea. E sauna le toi popole atu le i Samoa. Nao tangata le eini o latu ainga. Le eini mawhau. Ioi. O le usao le nā watu le whaafonga mai e le tunu. Mai tani i mua. O maliu si o tina. Sa soifua mai i le awhi se lau whaavalu. Le ataua e anga waa mātou le whanau. A le eolo matua. Mātou te mātou whanau. Please le ataua. E ale talia le ataua. Danny Moore. E le anga waa. Ua na oi lātou o lo soifua. Le anga e le o spela ina mai i le whai. Tu la fono le na pasia nei. E au fi ai ma e sa soifua mai a ua maliliu. Fa malulua tuai Danny Moore. Perhaps that's another argument a later date. Ai olo iai i le avano o le Protocol Act. Ia fa pena fo i a whai o soifua le tama. Danny ona e toe so tai mai la ia lea. Se toa tu ilunga mole la uli, George Lota, Kaisalina, mei avito, ole to ina lava ngā na sa iniele pio ngai avesi. Ia vai leua mara malama le atunu. Mara malama le le atunu, e whamei voisi au vale lai o whamei. Le leua mara malama le atunu. Yes, of course, me leua mara malama le atunu. Na a mea pepelo ma mea se sa whai. Sao le ia le tala na. Whaafonga fo ila ia Samoa. E le aise sina te whaoa. Ngā ruenga le lei ma le tau le lei o tu le epa i lona vai tau. Malana fo i tau tua malona tai au ia Samoa. Pei tai. O isi mea muli mai. Ina ua matua i mau waa le tamaloa. I lona malo si anga. I to tonu le pale mena ma le kapeneta ma le whaamsidonga. Ua pule whasolo atoa. One man owns the whole power and authority over the 3 branches of government. O le upo tu le epa, o le mea le nai lolo iai. Le ala le nā, aia peo no fo yatu. Tele mea le lei sa fai. E le whaoa le tai au tu le epa. Ai ina ua maua lolo ta maloa. O le mea le nā leana. Whaapupula i le tua mata o Samoa. Tilo le mea lea watu lai mai. O tau sisilei o le ala le nā. Na whaapa ua i le tua le malo nepu kanesa. Ma le malo tu lepa. Na e sila fia le lei tu lepa. Tutusa le tala a le toina o tua olo. Vai atu le whalenga fulu. Whai mai tua olo. Tu lepa. E e whaalongo le mai. Mai vai lea o mai e le toi ina matua. Au te wha manatu ia te oile mena tupu ia te au. Na alu, suanga le tele i loo tula i mai ma loo malusianga sa mai le malosi o tuila manua i lau pule. Na ufa apea ia au ia. O mea ia patino ia te au. Ma loo ainga, ma loo nuu. Ma loo i tu malo. Le ai tu le epa. Tala te malo tua olo. Ma nei e froen. Ia. Tala nal te malo. Malana apo inga na whai atu lepa. Tangoa ia tau mai his personal experience. Tau ia atu lepa. Ana nufa matata. Ia. A lai tau eilo na mafofau. There was time in his life and his authority, he thought that this belongs to him. It was personal to him. His authority belongs to him. Alin whamana tula vai tua olo mana i fruen. Whapena umale mena o ia tau na alu alu. Ilo umaru si anga sa iai o whapea we. Whapea we le leo se mea alu ainga. Elo se mea tōtino au. Iana whai atu lepa. Ioi, ina ia o ngā mea o tutupu ma titilo ai. Nā tala te malo tuaolo. Ia o ngā
Lau to i lalo. E te toe tali eina ai lau to i lalo, ma e toe manga whangafa ma mawhau le lei i mea sa tutupu. E lei lava na Samoa, e lei lava na o tu tautala atu ai ma whaahilo le whangatia, me tautala mai ista i ta i ata ma mai na mua atu i atu le. Ai ale mena sau noa i aile ati e kopo. Nea ua tu ua le malo. Nena, a o le whaawau lava, o na whaatau te tu lepa. Ma whai mai, e lei se si ua sauni ma ua tā pena, e ma whai ona ia tau awina le tofi lea. E whaafonga i ai, i la fonga matua i wha maua lunga. A tau le ai o se mele no winga, you are all nothing. All nothing. Tau te le feita i a tala. Feita, ona o tau li liula i a lea, e whai se mea mātango fie. Ewa, whai se mea mātango fie. Eile mea na tupu, na manatu waile si toina. Ole a whaola na pule. O na itai lea masai tono lona a inga malona nuu. Ai tu lunga le tula fale fai upu ma fai atu iai. O tangu filo le. Na falo le tau ina matuli lona nuu. Fafo mal fale. Ia le ale tala le tula fale nana fai. O mai tātou wolo tātou wai. Tu ai pea i e fai na o na ia lona nuu. Se va ai po ai lai fia tau tua iai. Tala fatai tai le nau te le tau fai lo atu. Ia nuu mai ngoa masu wafa o a inga langa e pele. A o le fatai ta inga le nau. Ia na tangi au we i ala i le i tonu. E le i toe tofu. I se tofu le nuu. E fiu e wala watu le nuu. A ua alu le tula fale o polu sili na ta mai lea. Fa ma popo le nuu. Fafo o tātou ma le fale. Ai tu wai pe i e tangi au we ai malu e whai lonu nuu. Wa ai la po ai sai si e sau e tau tua masu ina sei puvai. Yo, ne mea le nā leo te apo e tuai. E le se tau whaleanga, pēr no whai atu. Le se whaoa ngā ruenga le lei, ma le tai au tu le epo. Ma le whaalo alo. A o le winga ale nā Samoa, a e tu lai e te tau tala i le ami o tonu, ma mea moni i o tau tala i langa i ai o na fua. Ioi, e iai mea o lea tau te sila o lo tutupu. Mea lava, ua whapenao na whaatasina ai le pule le toina. Ua ave ese le tua mei lima. Ave ese le pule. Ave ese le malo si anga. Pa ula na whainga malo. Te le kea pe o te pole pe na tofi e le whaamasino pe na whaia, a le tala lai whai mai le tusi. Na whao ngā ina i le tua mea uma. Whao ngā mai lisi mea, whao ngā mai, tusa lei, whao ngā mai le whaamasinonga, whao ngā mai le whai unga le, whao ngā mai, na whao ngā i le tua mea uma, i lona mana, ma lona malo si anga i le whaatau te iai le tangata ola. Yalanda. Ioi. Lale mau tūlai. Mo tātou wholau i langi mā. Po a lava vevesinga ma vevesinga i le mwhaina toi whaafo i tūla e pa. E te itai le malo. Wo o fo i ona tausanga pula la ngoto ai le soifua. Ma tausanga e tau a fiafi ai le malosi. Mai o lea whape nā fōi. Ona wha i titia ma wha tapu la ai nai ma whauwhaunga le lei. Ma musunga le lei. E toi te tai ai le sāo Samoa. Anga i atu le lumanai. Ioi.
Alala na, whamalulu atu I le atunu. A mana o tautala I le whamaoni, o tautala I le whamaoni, ma laua I a tatau. Lei se tau whaaleanga, na o na whamanino ma whamanmalama. Le mafua anga o le isu lea, ma le mea lea, ma le mea lea. Lea la o tātou vevesi nei. Lea o tātou vevesi nei le scheme lea, le malo, ma le nupi wha, ma le ACC, le wa mai nei. Le tolu se lau tā lai le tausanga. Le si tanga o le 3%, le 1%. Sao no mai pali I panoa, umana pasi le lua sefulu tausanga o tōna I atu le lua afe ma le lima. Le afe ma le lima. Lua afe ma le lima. Le wo mai le tai au fo. Wa tatau o na wha ngā ioi le tula fono mole anga I luma. Le scheme na nā le nupi whai, whaingo fia ai, le tausia o le soifua malolo ina, ma wha ma a venga, I le taunga tā o tonga fitinga, ma le au mai o tangata I whafu. Wha ngā ina o private medical clinics and doctors in Samoa. Ma wha tino le scheme. Ale awa ufaya, tasi lea wha te ingo nei mea. Tasi le whati te inga. Ana o tuila epa le tu malo. E tasi lava le upo tuila epa, tā momo e uma. Le whale whai ngā ruenga, ma le au whai ngā ruenga. Le pule ngā le nuu, ma whai pule, ma le pule nuu. E tā momo e. Ala le mea wau tau whaala ve lave ai nei. I le tau mawhainga. A le whainga mālo tūlai mai. A leo o tau poloka le hawa noa ma le whaamurianga. Tau mawhai e ta ofi wha mai. Tau lea ia tau tangata, pule tangata peo pea. Ele o le mele nā na tau whaia nā sa o tau tau fiofi tangata I leo e se atu. A le wau tau tau fiofi tangata. I le awana I tōngia le 3% polisi tanga, I le 1% e whai ai, tōng fitinga le leimo I la tō. Whea ele sa o lan nā mea. A au mai le pule nuu, ma se sui o te maitai. O le awhio anga, ma le awhio anga I le malia itu I le epa, e longo I tai. O e su e ma se stou pule nuu. Su e ma se stangata I le fifi itu le pol to ina le pol poi lea poi. Me umala vai fai atu, e langa le, pule ngari mwhai pule. E langa le pule du. E au tau se sila lai, ne mele utula I mai. Le pule nu ule leo ale I patama. Te e mo lianga lea, o le saini wha malosi o le pepa whai sao whai. Tau ma whai e wha maonia, ia se ingoa matai, ma wha alo I e le tula whonolon le stala. O tō wawai I me wama, o ia. E le I whai sao whai. E le I usu le nu. Whapena umale me le tupu nei. I le tele o ai. Ai muse le ainga sa tole a foa, tu lou le swafa, tau langi o le fasina ma le tapa au fasina. I maota I fasi to o tai. E fefe a vatu na taupulu na langa o le mea sa o le da o le tula I mai. Ona o le lestala ina fasoli tula fono, o le tangata le nei e ngoa ya sa I a tonga tuki. O le swafa, tole a fōa ma whao ngā ina wha soli tu la whono. Te o fōle le mā. Ai le I whaia se sau whai. Le I usu le nu. Le I momolia se nof. Le I pati se ava. Le aini tangata. Le I wha e ina a au o tula o le swafa, ma le a inga sa tole a fua, ai mai se au na pa ia le atua, pei o na masani ai nofo.
Le whaatupu, le whaafotu tupu ma le whaafotu uru. Ia vai lei. Tautala i titi ma tautala mai ala auli ma la whaamsinonga ma le maungasu nai whai mai nei. Nā o taunu watu le su. Ia ilo le isa ia tongotuki. Ia pola usunga fo inono malo. O le whaasalanga o le soli tula fono le nao lau whaonga ina. Whaasoli tula fono o se suafa matai, ai li whaia se matai, ma le stala whaasoli tula fono. La e whaatalitali mai, ia te oe. Le whasipepa e masani ana e whaari mai lunga o lau porkalame le ngoto le fua, ma le tangata le saini e lalo. O ile le stala na e saini e. Nero whaatu la lau whasipepa. Hey boy, small potato, e te whale pui pui lau whasipepa le na. Alu whaale lei e whai whaale lei. Se so le, si whai ia whaale lei se. O le soli tu la fono le nā. O lona whaasalanga i tanu malala. Ulevana tau tanu so o ia tanu malala. E whātau sanga uso. E tau tala ma whaamata ngā. Ma tau leanga ina le sunga lauli a le maari atoa. Ma e whai mai. Ia o mai nei, o mai nei. O mai nei ele tu mamaina alal me we tangisai nei. Na mo e tangisai tangata whaalongolongo o le piinga a satani, o le whale o piinga a satani. Na we tangisai tangata. Alo lofa mai peos ka mai kiki fo le na wha mai fo wa tapena. E tapena I tupe a istangata. We tangi leo whaalongolongo mai wha mai alofa mai. A whea fo I o whale I ila mo whale a. Ana tua tangi ala fo I polonga tangata. Polonga tangata. E ala wea tangi e I o mai tutongi au lo ia. E wea le sa o le upo le tunu u le masani ai. E ai si e tafi a selfuti ai vai singatu. E aulu ta whenga e selfuti ai vai singatu. Wa whaalfonga mai la I alanga upuna le tunu ma muanga nganana. Pole a whaafengo fu e pe whaifo e whaafengo fi e whaapea. O lea ua whaafanga ai li whaimisa. Lea ua tei ua whaafua umanai to ina ma olo mātua. A o lua le sili na pā lau vale to ina ma olo mātua. Pe a whaile lua lau por kalame fo le malu tai au po le malu whaale nganga e. O lua ma le fine na ma upu mata ngā e lafo I tangata oi whao I whea oi whao ai mea ia ai mea aia tu lau whaafonga le tenu a lea la ua whoa umanai ta mam tina mātua e rei whai misa whoanga o whoanga nā o le au wha longo sa mo le wa tatai ma ua wha var wa lea le mea ua whai Ioi, o se ngā i o inga whaavalea, tau whaavalea, lea wa e whaia nei, I nai ta mam tina mātutua. O ia, o e lafo upu māta ngā i ala oli, ma le pārmia, le whongwhitalai, ma le mālo. A e lafi loa mtoi whai mai, ia o mea nā, o le tāpenanga le nā, a tole a fōa. Ta mam tina lofa mai, ia wala ia. Tātou woi le mālo longa, tātou telefou I vai whanua. Ma nisi o tātou whaasisilanga. Wha businessi. Toi fo I mai. Toi fu e wha lei oe. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi. Ona o le langolango malo si le whale maliu. A se alo le atunuu. O ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame le leimo o e tālo whalawa. A o nofo I le potu whaatari o la fo mai se tasi aso. Ma whaitau ma mata I ato se makasini sai le lau o le potu whaatari. Sa whata I ala pupula I se ata. O ni ele whane se lua. O lo o whaafetau I o la moa uru. E whaulinga mai o lo o tau e misa. O lalo I fo le ata. O lo tu si ai se whaapunga whaapea.
E pau le vaenga le mawhatia le misa e le whane. O vao lanu mea mata le soli I vai o le whane. Wa o mai le nei ata le tūlanga. Ua iai tangata o le lalolangi. Ua tawa e misa taitai o malo e peo Amerika ma Iraq. Ai mawhatia ai le to telo tangata lau telo nei atunu. Tawa e misa taitai o le malo fiti. Ai mawhatia ai tangata tūlanga mau le lalo le atunu. O te tono ainga. E tawa e misa ma fe ese ese ai ulunga li. Ai mawhatia ai le whanau. A tawa e misa pūle o whatwhai ngaluenga. E mawhatia ai tangata whai ngaluenga. A whitawa I taitai o ekalesia. E mawhatia tangata ole ekalesia. Na whesili se ali I se toina. Pesa tawa na buli mau se ta I la na whaife au. Ta li le toina. Ele leile buli le whaife au. Pe a buli le whaife au. I lona patai sili. O le taitai le leina te whaia me uma tusa malona wala wina le tua. Ai leo le whaonga aino le tua. E wha tino ai mea o loo manao lava ia whai. Wha tu ese matatalo I le tua. Ia vea oe mataitai le lei. Mana tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo In this update, a homicide investigations kicked off in Wellington's Lower Hutt this afternoon with a man fatally shot. Azaria Howell has more. Emergency services swarmed Nine Eyes Seddon Street after 3 today, where a man had been found critically injured and died soon after. Cordons are up on Seddon Street as police examine the scene and speak to witnesses. There will be more officers in the area to reassure the community, and police are asking people with information to come forward. The Children's Minister says a third youth boot camp participant is being accused of reoffending. 2 15-year-olds have been arrested, allegedly involved in an attempted armed carjacking in Hamilton. Minister Karen Shaw has claimed in Parliament a third youth has reoffended, under questioning from the opposition. The Racing Minister says the government didn't intend to blindside greyhound racers. The industry has been given 20 months to transition and rehome dogs. Parliament's unanimously passed a law today banning killing the retired dogs. Winston Peters says this shouldn't be a surprise. Given that there have been 3 reviews, 2013, 2017, 2021, which all pointed to the need to act in the interests of the dogs. And Greyhound Racing NZ Chief Executive Edward Rinnell says they'll explain their commitment to welfare in the Select Committee phase. The Minister has to make a decision. We respect that, but we will certainly be looking to engage with him and try and outline why we believe this decision is not correct. Consumer NZ says inaccurate pricing and misleading specials could collectively cost customers millions of dollars. The Commerce Commission has filed criminal charges against Woolworths NZ and 2 Pack and Saves, accusing them of breaching the Fair Trading Act. Consumer Chief Executive John Duffy says minor amounts for individual shoppers are significant when it's nationwide and every day. Every shopper's going to one of the other supermarkets has been charged 50 cents extra that they shouldn't have been charged for their baked beans. Actually, that really adds up. And that's news. In sport, another former All Black is looking to head offshore. One Test Chiefs outside back Sean Stevenson wants an immediate release from his contract to join Kubota in the Japanese top league. The Chiefs will lose fellow One Test All Black Aidan Ross to the Queensland Reds from July. The All Blacks will host the Springboks at Eden Park for the first time in 12 years, putting their 50-match unbeaten record under immense pressure. South Africa have trumped New Zealand 4 times in a row.
NZR's Mark Robinson says it's a guaranteed sellout. The fans, the hype, the speculation, the fact the rivalry is so incredibly strong, and every time these two teams come out and play now, it really stops the rugby world, and it'll do the same thing in New Zealand next year. So we know it's going to be a massive contest. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima iwatoru amo. Nā putainga lona lua mō mātua o Pepe Fou. I le taimi nei, o loo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai Pepe Fou whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui o lau Pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection, ma wha iti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le Pepe Fou, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha afso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau Pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina i se taimi vave. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car fuatusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tō wha le tonu tongi e tālafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le 5 awha tāla. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fautal soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le bō a winatu ia te oe whalalonga masani a le Pediatric Doctors ma le Pediatric Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamatulanga wala o mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasputi alu, awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Ia le na a e vevela a ia. Yeah, so Grace Maria Puni. Yeah, small potato for me. Yeah, le na ta ua tele le whafonga mai le tunu. Lea o te ua le vea fuanga e le whaimisa. E no nofo ma whalongo longo ia tangata o le whalele ma pi inga ma sa awhalele sa mo ma sa tani. Ai la lafo e le ungari ia upu le anga ma le mātanga. A lea la ua matua i tangi le lei. Ma aisi i tangata whalongo longo. Ioe. Ia, walava na comments se i tilo mai le atunu ma vava ai atu i bea fai nei fa mai a nesi sale e makaukia fa mai haini ai sa wale avelna pona ua i tanu malala ia pe tafu ni mole van vale ia le lei fa tai la uli mo ta comments ai ra se anga ia tule tala fia langa tele i mata le ta longa le
e le tamilusanga le Oceania le na whai nei Port Moresby Solomona. Le tāua le toeanga i atu o le tātou au. O le au te to fitu o le atunu ina ia mawhai. On toe su e sisi la tu wava noa. E oa i lunga o tamilusanga fo le IRB. Ma o stala fifia le na. Ina ua manu malo, ia le manu Samoa, take to fitu, siampini mai le Oceania. Ina ua final mawhiti, Oceania 7 final at the Solomon Islands. Manu Samoa, manu malo, ia fiti. Ole manu sina Samoa, manu malo fo ia fiti le final. Oile ai, na whaia ina statu auna ta maita, ia lea final me siri. Wow, i lunga ia le tātou te to fitu o le manu Samoa i le final le na. Bea le na e tā wai tele le whaalongolongo mai o le li ina wau te lua. E le mwhaiana misi e alwange suesanga mea i le polkalambe le i atua. Sei whaalongolongo mai ai o sao atu mea nei. Mai tā wua i le whaalongolongo. Ia lela o tō whaafonga nei ai. E atafua. Ai nā te lua. Ia. E le sauze la auli la te spa. Nā la atuli atu ia ia tole a foa. Tole a foa vui. Sina folafa. Alba kui ngai. Ia vui ke lua pingi. Ia e mā kou kalikali ea ko le sideline. Tā ua le nā. O le vea fua o le au whaafonga. O e o lo o. Ia e le tō tele an tangata. Ua tangi i tupe tangata. Ua aisi i tupe tangata. Sei whai ei lo na whaalavelave ma tongi ana loia. Ai le ilo. E le i whai in tangata ni upu. O i la ua masiona tō lua. Le lo matua na leo fire station. Ia, honti lai. Ia, o lai, ia. Tā lo whaine mea ta o le tau whabalea. Ia, sa tauna pa u tonu a le sa malai lunga louru. Oi po lunga louru le whau. O oe da e whalele. O oe fo ia te tofu iai. I le maini o le tūlafono. Ma le ma ahi o na nifo. A lela walafo. Walafo alo. Ai ua tau whaavalea ma whai i tangata. Oi, alo wha mai o le whinaunga le nei. Asai o le whinaunga le tua mla nā mio tonu. A whai o le whinaunga nā le mio tonu. A rai whinau tō tasi. A ua le wha ma whafua le mea i lunga o. O ulu matau au o le au whaafonga, a o nai ta mamati nā mātutua. O lo o tau whaasoa soa, nai a lātou pensione, ma nai a lātou benefiti. Kālo whai sole. Are matua o le tangata. Mea nai loai, matua tausanga. Ai le matua i le tō whāma le whautanga. Iwa, upu sa upu na. O le tangi a le tamaititi. O le ao o iai le sasa. A le tamama le tina. Ia o tangi lo i aunties ma uncles wha mure mole o le la fuita ita. E ala i le whapena ai polonga i loana i tangata ia. Ai whai mai le talale. A le whawhine. A le lo matua mai ia. Whato a tangi atua leo. O sa ia i se mea so ani mai lan tāpenanga. A whea lau e lau tāpenanga. Whea o e lau. Aute mā tuai o uofo lava. A o le neisu. Leo su e tupe nei i leo ngali i ai vale ele i sini e tutongi a ilo ia. Ona o le suma le tangi whaasanga i le tau whaaleanga. I le mālo Samoa. Ai maise lava i le fionga. I le li i teitei fono o Malamin Star.
launa ngoi, wa le mel na leu te lo nei, o le evidence o le af sitting iai. This is a serious allegation of defamation case. Wa le af sitting nei. Tala au mai nei e la uli ma vui. Evidence of stealing and being a thief. Fair o iai. Fair o iai wha maunianga. Fia ni tupe wanga oie la uli. Ni mea tō tina uanga oie la uli I le ale aso. A o ana fia, le ale tausanga, o le ale ngore o loa. E fia se tupe. Fia ni povi. Au mai iluma. Produce the evidence. Na e tango le limo la uli. Ma e va ai a la uli. Wanga oi la uli le mele. Ia le na. Na le hearsay evidence e ta umai istangata. Ta umai istangata. O le pepelo la uli. E wha leo istangata wa sisila iai. E wha leo mai tu le pamali mong ia te o lua. Le ai maso lua mafau ola ma se mafau poto o iai. O upu fo ina te lua tau te talai. Le ai ma se suenga ta ua ma le mau tutu ma le mapo. Na o talo susu me e la umai. Au suvo e wai kalo e su ainga. E makalo e makwa su rava e makwa le ainga. It's a serious misconduct. Please note, one of the most serious breach of broadcasting standards of New Zealand and Australian, because they are very similar principles and guidelines to the Broadcasting Standard Authority. Tau tala mai ia tamai titile o Canada ia tau se umana upapa ia tula ia le ia te oe moelo. Was when this program, through the stupidity of this woman, le fineleo o faku, told the woman, told the woman on air on her comments saying that you should go and commit suicide. Afa peritadia. Walanga lewe clips. Lewe mo clipsy. Awa mfeona fa Samoa la utala nana fai. O se tasi leo soli tu la fono mawae. Langa wa uma ona fata oto ai, ia le ala fua tu la fono mole au fasalalau. Matangata fasalalau. E sa le tu la fono. Ona tau mawhai, e tu lei maunai stangata ma ia whaaloto tele seisi uso a tangata, pa o se tua whawhine, pa o se tua ngane, pa o se hisi o tangata lau tele. E whaoso oso e alu e pule ilona soifua. Ne maule lei, kiripi e tatia maine. The clip is still there. It's in my files and everybody else's files. Fiwa toi ave lalo ele mawhai. Tasi al tilo ia a whaamasino. Malato iloa ilola ia lea. My evidence o le ngau i o lauti. My evidence o le ngau i o le paremio. My evidence o le ngau o Minster. My evidence o le tui natu o ni tupe whafsuia iai. Ia male whasela weka. My evidence o le whenga inga nālu ia
le fionga i le minstao tupe le nāwai tau, fo i mai a velo minstao, tinama tu mai tai mangso tai a mulipola ana rosa. Wa sei ni ai whanua matua mauta matua lawa, o Samoa ato, nena whai e Hong Kong. O kai le pusa. E la utilo tu ia i le mata upuna nei. Ao lea la. Ua whai, whaalonga atu e vevela osolo i tua o le au whaalonga longo i nai tamam tina mātutua, whaafonga mai tamam tina mātutua. Ele aia ele i lea o sa ia le vine moto. Ai mangi ngi ai outou o loa. Ma outou whtangisi ai i le lava o lautou whasoa. A wātau mawhai tu ulunga le laulau. Mo autou whanau. Ao se penisini e utuai le tāwale. O le tau le ao ngā pe a le mawhai o na whāluai. Ai a le tongi ina o autou pili o le vai ma le ele tise. O le a ave umala o le tangi mai ma le aisi mai o le tamai titi le a whawhewhea la autou hosi ngā tau langa. Ma le peleti, ma le alofa i le whaife au i le asusa. O te le tio pe au tau feita. Wafo i le mafaufau. E le i mafaufau wida. O le a umi o na tuu fau i la ua. E whai le mafaufau. Tal sao le talana. Ia la o tātou talandoa ai whaalawa i tele whapea. Ona o le alofa atu. I mea ia ua taunu umai. Mai leo se taunu unga le leiki. E leo se taunu unga le leiki. O se taunu unga e whaanonoa. Ona ole le wha o ngā le lei o le amanoa. E whaitau ai le tuspaia. If you let, I mean, I'm sure most of you will understand and comprehend English. Tō tele o tau te mamtina mātua. O le whai porkala me tau te mānamalama le lei le ngana peritania. Mai le tau whisiringia lau tau tō whām lau tau whautanga. Tau te mālamalama le lei ai. O lea ua whai nei. Lea lawa o te pese atu ai. Ma pese atu ai fo i isi au whaasa le lau. Ma whai atu. Te sau ia. O ele uso lai titi sau whai whaalila o ngā luenga ma whai whaalila. Nā e tala noa mai e a e le lo matua o whātu isi taimi whamai. Ia. O ana ngangu mga mea na ana le tau tapuni ai o le lātou. O le lātou TV, ma le lātou leitio. Lea lau te ilo le lei. Ara, ngā mea aka. Mea mā lie. Lea o lo o vava ai atu iai. Ia mai se fo ia le nāma tau. Ona tau walunga mai lea, o lea walus fulu, 5 minute wa te aile i tū la, ono. A o whaafonga mai ia le uso ia Canada. Mai au te manatu e te tau na whaamanino ma whaamamalama le mata o le mai. E le whaapea o fiatali atu o no sistulanga. Ai te tau na e malamalama le lei ai. E nā sa oe. O tā ua e taipei o se uso. O se wō mo le tele o tausanga. Eo. Ai o le mafuanga wā o le tele au mea o tele a mana ia. Ai na o tilo atu. O na o alofa le i a te oe. E te le mautonu mai e te le tu mau i se langona ma se manatu e tasi. E fe te nai lou mafufau.
Ma mea o lo tu la I mai I lea taimi ma lea taimi. A whai lau te mai tau mea. Ona o whamanatu lea I a te oe. Le te leo taimi. Sa ta wha soa ai ma o ta watu I a te oe. E ese a le tu e angi ei le matangi ma le savili pea o lua tala noa. Ma le tamale na o Andrew Mowaki. A se sila foi ei. A lua tala noa, ma whaia au lua interview. A ewa ai I upu o le tangata e lafo I a te oe. Sa ou lapata ia oe. Ana stangata e whaise tō whama se whautanga, e tala noa ma le whaaloalo I a te oe. E le palau vale le lua tala noanga. A le lunga umau kiripi. O vestangata e whaatala noa. E te whisiri atu ma lea vaenga I le lua interview. Ao le inula na whisky, ma whaasanga mai I le atunu. O le wawa I umatu Samoa. Iana sau foi lea, iri le pū ma fafola le whala I luma o le atunu, ma whai mai. E matua ofo I lou le wha maoni. Nau wha manatu I a te oe mea nā. Ai, tā ua ai, ngā luenga sa I a tutongi nai oe. And you didn't deliver. O te nofo ma whaanoa I ai leanga e te lelo tā sotanga. Sa ulapata I ai fo I oe na ia e marama lama I ai winga o tangata. Ai le mwhai. O mai, nā fo I te ilo le lele sotanga o Andrew Mowaki ia ma Malimongi. They are brother-in-laws. Nā le mena tupu lesi lua interview ma Malimongi. Na matoi whaasanga mali moni fue oe ma upu mata ngae whai atu I a te oe. Au no whanu wha mau whanoa noa ai. Ile tu ai ngā quality ia o ngā ruenga ia ma whaatala noanga ia o tilo iai. Ile whaia sesi se mewa pena I a te au. Ile teimi ma te whaafsanga iai I luma o le atunu. E o lava I luma o mene o televise ma manu spepa fa pena fo ia tātou le tio whasalau. Dala la le nā. De fa walu suanga le vatele o vatu fo wa toi minoi. Ma fusui ma miri le po o le uru o fo o le moki. Where do you stand? Make a call, my brother. E te whai mai e te tūle o ngā tono. Whea sa tūtūai. Whea sa tūtūai. E te tau whātonu tonu mai o tau umano o universite, tā whāu whātasi mai universite I whailonga maululunga. Tā ngā lulu e whātasi le telo poloketi. Le siufofonga o Samoa. The voice of Samoa. Le mau a pule matumua. Ia. Le umala. Tātutu whaatasi o ni teitai. O le asosi e tabaiti a onga o le Pasifika. Ma le whaalapuputonga o tama mateine Samoa. O le Universite a Ukilani. Et sila fia lele. Ia. Awe te tosoa mai te tonu o tā uso. Leanga e pele e te au tamana. Ia. E pele e te au tamana. Ele whaie oe ai ta uai ma a fia e fua o tā uso. Leanga e tā vavaea le mata upulena. O oe ia te au ma u ia te oe wha whoka Samoa. Na tāti ele wha pena. Oso, I ni to soa ma I tonu I e lote e fua lea ngasu la to umale.
Fili oi po fete tu wai. A tātala noa i lea onga whaasala lau sa tā tau whaio umo i lea onga whaasala lau. Tātala noa la ia le issues of principles and guidelines of broadcasting standard authority le tunu o leo New Zealand, Australia ma Amerika. Ioi, whapena fo i Samoa. E le ni nia whaatasi le mea le nā uso. Ai na ona whaafonga i Samoa. Wau tau. Tate le awa vau ma tā whetotoa i le mea le nā, na pau o le mea. Ai whaafonga mai. Ui te whaia ni upu whapenei. E tu ulo uto e tau tala i le upu ma lea fionga i asa la. E te le ma lama lama. Ya tuala masala. Lo la fale se fulu mo lo la fale valu. Le fale se fulu o tuala ma le fale valu o sala. Au tau talatu. Ona e le man malama la ia le. Au a tau talatu le a taua savea. O le pesta ta malilangi o le sotanga. I le tuia ana tuala ta malilangi. Ona i lo leo. E te le i loa le sotanga. O sa tuala i tutono o tu mua ma sa tuala i le motu tele i salafai. Tau fila i alo toi fai mai. Sa, wālongo. I le mawhai o na mai mau se teimi o te whaalenga i nai. Le fionga i a sala. Le swafa i le salama lo na whalewari. Ai maise, tainane la inga sa tuala. Tuala malona whale se fulanga e pele i a te awa. O le ngawhale na. Ne pesta ta maale langi le nale o le. O le usunga le tuia ana tuala ta maale. Ia. Au te le ilo po ana whiana whai e sau sala. Nā fui whaafonga mai ia. No tātou ainga vai antu le tausinga mamalua. Te vanga mamai whale ma le mamalu e asan muleaka. Vai. Aua e te apoina le aputi e le matangi. Awafon. O le vai o lau whautanga ma lau whato whalainga. E a vanga no fie ai lau to wha ma lau whautanga. I tangata wa lewa na lato fue ina oe i mea ma lo ma upu mata ngā. Au te nofo mo whano noa yen. Nyon. Mai maua pēr na mō se taimi. E o mai eila wani i e lunga la por kalame. E whala watu le lu i ai. Tō le alawa o so se taimi. Tō se taimi ma le nganga whaaloalo. Aua lada i atu matangi stangata. Come with a clean heart. Whato a surua i tā mea whaipele tā te pōpō whalei ai. A le fōla le whala. Tutu umata tau whaale leia se tā maia i ka ke pingi whaale ai. E le whautautanga o le nā ma le whato whala ika. E mana ia la ia le whafonga Samoa. Ia alu e whai whaale lau ngā luen. E te le tau whia upea utala noa. I ngafo le atunu. Lena. E manino, ma malama le i ai. Ai ole a whata oto i whapea. Te le whaaleanga ina oi. Te le whaaleanga ina foi se tu lepa. My opinion is just as qualified as anyone
However, ai la le mele na tu wine. Na tu fo I te whaleanga ia tu le. E lo mamau atu ai tangata. A le fuwa sau ma e tu. Tui o, tui e tulo le si bea. A tulo se mea le maana ia ma le fitau. Oso loa tu, ele te I tu le me. Make your mind up, my brother. Tala le na, e whai atu ai. Ta alo tama auso. Ta ua tele. Ia lauto e tō manatu. A whai o maua ni au mea I tangata ia wā lai o na toi sui whafo se I lau mawhawhau. Ta whewhe o tai au fo I toi sui lau mawhawhau. Te le upo le atunu. E fotu ma fatu ai upo. Au e te whelanlan wa I pei o le whee. Moelo. Le anga le whee so solo le tai lama I le tino mo na ave valu. People have come to wonder why your opinion and your personality has changed over time, over and over. Well, that's it from me. Yeah. Whamangalo tu fo I le tua ia te oi. O te whamangalo tu fo ia te oi. Ia e mana tua le lei. E mamafa le toto na I loo o le vai. E uma o la uri ngai I fe fo I e o I tanu malala. Ai kak whafsanga ia. Tala na la tātou e le malolonga foi mai tāua lunga loa e a le polo kalame a le atou sa vea pesta tabale langi ua nganga ifo Faiva o Samoa e le nei a fiafi. Six, 5, 1. I will
e tuma ala langa le ai soli para ila lo le fili soli soli se soli soli matu ai soli se soli la lo le fili soli soli se soli tu ai soli soli se soli soli matu ai soli tu ai soli soli se soli tu ai soli la lo le fili Ja, toi whatalofa mo whalofa ia te oe inai minute o te toe o le tātou po le kalame. O le Gagaifo Faiva o Samoa. E le nei fo i asolua. E e tāua tele a wafo i. O le tāua lunga o le nei tausanga. Pa u le asolua sifuma le tolu o le masina le nei. O lona winga toi lua vai aso mana i aso. Ona tātou seele le tātou Christmas ball. O le awhatou teia e le whono whautua mamalu o Samoa. E le mauta o Samoa. A maka le whae le fiafi. Aso lua sifuru tolu. Ia le aso ngafua herena. Ia le a tātou skipua i ngā le mauta Samoa. Ia mawha mawai atua i le tausanga lua fe lua sifuru ma le wha. O afutia mani wha le tonu ma whainga tā. Ia, kako lululi mai, kako kiskisi, kako fusfusi. Ina. Ai, awana i ngalo ia te oe sau ticket. Ele o toi tele ni tickets o te toi le teimi le nei. Ia, wala wane le te whono i le telefono i le nei. O lua tasi, fitu o fitu, iva lua. O lua tasi, fitu o fitu, iva lua. Oine i le maua sau ticket. Mana tua e tasi ale ticket. E afe lua se lau le ticket. Telefo i whaife au me kale sio lo fia. Lo lofi mai mafio mai. Tato nuti mea whatasi. Tele mea matango fia le nei tau sanga. Ua tato sui tau i le tini. Ia. Wawai fo i le afio mai o le whatuatua i le tua Samoa ua tasi. E vesi le amatanga i le tau whatauina o tickets, nā le mea na tupu. Ua fia whale alili uma, tangata. Ua fio mai ngafa maulunga. O ngi nafa ni nili, mani au sisili. Yo, na matua i whaatumulia. E le ai Sisi Convention Center e mawhaio na whautu i ein tangata se 5 hafe whapea. E o ini hotels me whapea. E a la o na vaitu tumutumu. Ona o le lai titi o le no whangai whaiai. A le bea lena o tautanga i mamoli mau i ei Samoa. E matautia. O lua tasi, fitu o fitu, iva lua. O e malau whaalapu patonga. Nei misi. E afe lua se lau i le ticket e tasi, a e se fulu ma le lua tangata e o mai, o nono winga e se lau lua se fulu a le tangata. Tau mafa e le mea ngata i lau tau mafa. Inu fo i le mea ngata i lau inu. Ma wa ai sau upa, po sau ave tawa le moria o il fari. Ma wha a mau wha le lei lau ie, ma sulu wha le lei ia mau lau i.
e te ue o ngā e whenua, ma kia ilo i o le mauta Samoa, e sāngi a mio whapenga, o ngā whai i o le malai o le whionga le konsula, malona au wa. Ia le nā, tala maali e tātou te, tala sua ai, masuanga le vātele tātou te tāwalunga i ai ngā ruenga le neitau sanga. Ani whale tonu, ia, o tātou lava, tātou te toe fono ina le upenga. A wao le upenga o pili e tau tau e whangota. Ioe, a hei fo ni whale tonu lafo mai la inga le tai. O upu masani le nao le atunu, a ngau le foto, lafo i tai i le inga o le ataua. Ioe, a ngau foi, le tila ma le to, lafo i ngā tai. E lafo mai ama ko e lafo pa umanga fa sa o ma fa de lei ma repair ia na to lafo to fo la ia lea ai so ticket la ule fionga le ticket fono to filau te Stanley ile o lua tasi fitu iva lua ai ole ala o ngao ia me o ma aile mo lo malosi mo lo fia Molo malos, molo fifia, o de ngalo ya toe le vai o le ola. O vai na tāpena mai anu mua, i le poto wha ana mua. Indigenous knowledge. O ina ilu, o ina ito ina, i le i o ni a onga. A mea o mai le paru e, in kia masainga ma ingu ma malolo sia. Ai le tātou whale o loa le nā. Wa valu nei tau sanga taluna tau no mai le vai i New Zealand nei. O le mauta e funga one, o le fionga le saoli i atuala tau pa u tino. Ja. Numerous fulma le tolu, Lappington Road. Ja, lo fatal tali mai ele fa le tua ia peka, malakamo tino junior. Ja, nga i atu ia mai isa vai na, o masani ele atu no, fulma le tolu, Lappington Road. Ja, ma wai le mai. Malo si ilo tino, ma le ilo ma fau. Ma ave ese ai i al mea o le se na le ua fai ma mea ma mafa ilo ma fau. Upu basa dia le atu. Awa de a vea le se ma mea ma mafa i ate. Io. Wa mo se usta ma i mea fo le grasshopper. Le matangi, le po fere me le ia. Ai te wha ma whalo i lo ma fau ma lo loto. Tupu lo ma le mai ia te oi. E sa vole e tapa mai se sa vea. E ua i wha mole se au mai le vai o le ola sa i o ka. Ngā le toto maulunga. Au ngā le stress. O le atu o le loto ma le ma fau. Ia, wha pena fo i ona toe. Fe wha ta valea i le toto. Blood circulation around your body and to your mind and your heart. Fa'alele ai fo i a leate. To tonga le liver. And especially the kidneys as well. Fasoso di tele ingase. O le ngungu. Wa matua o I aso onga o punaifi. Yeah. Ai sa vai na numerous fulmaritolu, Lappington Road. Ina i o tara whaftai lo fionga sa oli tuala, whaftai le whaletua ia peka, ma su tau a inga li i lo tau tali sa paia le lei. O le ate no upe a fio atu. Ia ona o le fia maua, o se mapusanga, mai maftianga le tino. I whatasi ma le mafau ma le loto ma le anganga. Se e atu i le numero luas fulma le lua, Templeton Place, Glendon, i Manrewa. Lo whateltali mai ai nā lesi tātou whale loa, tua whine a Maria Nive, ia wha pia whole te mai tai o Marita Sawanga, whafta iatu leanga lei o tātou tangata, whawhano ina fo i le maunta, ia suru whai atu, ia i le atu no. Tātou se mai leo ngā tonu o le taulanga whatau i Mangele. Alo ia i le Tasi Market, le whionga i le tole foa, al whaasina, te pau whaasina, ia wha pia fo i le uso ia whaolutane Peter Silva, ia ma leo whainga wenga,
Tasi Market, o so mai le pitulai o iai ia le tātou McDonald. Ia e tau walunga le tātou whaleoloa, le Grand Market, le uso ia Wahid, ia ma le whaletua ma le ainga. E le numero tasi, Triangle Road i nai Massey i le tūlangi Sifo, West Auckland, nga i nā, whai fwoi ma le whātau. Ia, nafta ia tu le pa ia maulunga le tātou tunu ro whangaina. Ia, au nanga whaanga nu, whaalea tunu, o le tomai whaana mua nena. Ia le ana whaatino laf, o meo, o la au ma fue sina, ma meo uma whaapena sa toto maola i o tātou, a si o manga whaale natura. Nena whai e tō, ina maola mātua ia mea, nātou te ilo le lei, Efesos oni ai tātou. Ira kele o kako ngā mea ai. Awa, ere asesi me, o mea ai ma mea inu. Ia, e mafua ai whaala vela, ai maise, e mafua ai ia ngase o le tino. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Wha mangalo fo i se leo le au auna. Ia, se tau tua whaale au, whaale lava i le nei aso, wha lava ma wha tumu i le tua. Ia, wha pena whai o na pui o tau i lunga leala, ia ma whalau i langi māsa mo le nei a fiafi, tātou toi whei loa i le aso a tai au. I le lofa maleanga le lei o le tua, te i atu iei lau tau suifua ma sa mātou malosi, ona o le lofa. Ma le fusia ai o Samoa i le whaua malo, le pese tāte wha mawai ai. Manatu le mafutanga o e mau o e manatua maita o tu mawita I lo fatu